Whaatalwhatu se whapopongo tala mai Australia le video Samoa. Wa wholofola mai le whainga malo Australia wa lato tu wina ni sa po o sanctions tau tupe whapefo i tūlanga tau whemalanga inga, inisio tangata Iran e to anima na iaisa lato matafa yoi na whaatino le porkalamea Iran na whanaila lato misolanga ia Israelu. Pamaila la taiva na sa momo o ke topa na whananea Iran misosanga iatu Israelu, Pamaila whainga malo Australia o se whamatau lea i te saunga le mu whaavau malo. Pamai Iran, o le taliane lea i le tele o le mawospa inga sa whaiatua Israelu i lo lato wa tunuu marakulu po le Hezbollah leo lo lato langolangoina. Iwi lea whamai Australia o sa ua whaatulanga i le so e au fia ini whaatonu sto o lua ma se ofisa sinia o le Iran Aerospace Industries Organization ma le whaatonu o le Shahid Bagheri Industrial Group ma le whaatonu o le Shahid Hamad Industrial. Wa ato aile lua se lau i lato e iso o tanga i Iran, wa whaia ia sa ia al whainga malo Albanese, e au fiai mai lato e iso o tanga i le Islamic Revolutionary Guard Corps, ma wali putio lo whapefo na whaia isi atunu e peo Amerika ma Britania. O le aso fo ia na nafi na whaia ini sa e uni a Europa, whaasanga i le swimming star puipuinga Iran, ma isi suisi ni o le lato Revolutionary Guard, ma di company wa alele se tolu, o no tuwa inga o la tau na sapalaya ia drones, missiles, maisia o penga molu sia ina ia whao ngā i le taua whaasanga ia Ukraine. A tono se tala fia mo le tō tele i Australia ma e mese New South Wales o lo nofo maututongi i whale le maua mai o se lipoti le vasanei la whaatapulaa i le na o le tasi si i tanga e whaie le tutongi o whale rent po whale maututongi i le tausanga i New South Wales la waia. Petuna inga fōia o whaalauroa i Parliament le stete le so, petuna inga il tūla fono, rental laws, ma u whaamutai fōi ma le ave sea whaapavave o se tangata maututongi mai se whale, sa ano fōai, no winga o le amana o mia tangata e ana whale po landlords e whaailoa mafua anga te tau matala whea ngai o le a whaamutai le lisi po se maututongi se ainga. O puipuinga o lo iai le temine ia whaatau le sitia o le tongi o le rent, e le apalai i lisi ua whaamautu mō le titi fo le lua tausanga, ma u whailua la le malo o tū la fono la ia u whailua nei, o le atapuni ai, manisi o tūlanga whaapea o lo iai le tū la fono le teminei. Whailo fo yo ia whetu na ingo le a whaingo fiai o na vave o na ave ia whanga whao po pets i whale maututongi se i vanga na ua whailo ane le landlord se mafu anga te tau e le mawhaiai o na whaatino le atulanga. E iei fo i le aia te tau wale tangata maututongi e apili ai ni whaai unga mai le landlord. E talitonu leo nei me le pone se kulupo le ausol tu la fono no lato whao ngasi ta avalenga oi, e oso whai eile whaituto o se pisinisi e whaata waiwila i Brunswick i me le pone le lata le tolu le waweana le la, o le saso aina le whaituto o le whale o loa whao ngā ile ta avale, na iu ina amata nei ma se afi tutonu le whale o loa, ma iei mōli mau no lato ta ua, o le isi ali o le au ngā oilea, na vaia o momoe ese mai ma le lima o lo o mui le afi. Tia ia ma le ta avalenga oilea ai ta momoe ese le awali ia, a ngā ise mga ala la tane. Ta ua le lipoti na whaaleanga ina le whale o loa whata se mai si pisi nisi i au tafa, au mga whanga soro neli sua sue ngā leo leo, mo le sa iria o i la towia, na oane ngā oi ai se manue whaale tonua i le afi, na sa sawane o no o ala tau lava ngā yoinga. Ala whai mai toa tele sini le taona nei lai ti munga ma timu ai sa fo i nisi vaenga, na vai ai fo i mawhetuna inga i au onanga o whemalanga inga lau tele. O le awa ule na nafi na amata mai tawina ile wha le tono le tau i vaengo sini, ma ai ai ma le timu aisa ma tō wha tau le tu isisifo le ai, ma wila ma whaititiri le tele o vaenga. O le taona le ilana va ai fo ile ma mafo le puao le City Harbour, wha ilua ma iai le va ai tau le ama tele na timu le so, ona o se vaenga winga o le tau o lo wha soroane i lunga o le Tasman Sea. Timu ngai wha wau peo na to uru le so ma le aso atai au, e meise le wha soroatu le wha i unga le vaiaso. O isi vaenga o Australia whai mai ma ai tau, le a whesuisu ia i lava le tau e susu ma vevela i le tau ma whanawhana, ai whai mai ma ai tau e le leo na whae tete tangata uma, alo fia ini wha lawe lawe tutupu wha fosei. Walia ai le so wha tala noanga matustu singa le interneti fina ngalo wha alia, wha te tau le tala anga o le li whai aonga le Penrith Panthers, Ivan Cleary, ma le soifua malalo ina wha le mawhau whau. Whai mai le 9 News,
Wa wili ili e Cleary lana whaatalanoanga lea lona whenga iei ma le depression po lengo le mawhauwhau. Ma ia po le lua festival wiwa ina wato e fo i le Panthers na ia ilo ai o lo ia whinau ma le whaale tonu lea ma e tele aunga e au fiei le whainga tauna tula i ese ma le moenga i tae au e mai se le suia o langona pe loto vai nisi teimi e au noa ma se mafuanga te tau. Ta ue Cleary e tau mawhai lava na night tonu pe lava fo i o nisi tangata o na ole manatu e le fiatu ina fua avenga i nisi. O le mental health po ngase le mawhauwhau si tasi leo mafuanga au pito ta tele o whainga tau lo whea ngai ma le tūpāwa li i Australia pe ona whai roe le ripoti. Ma o sau no le li whaia o ngai wha moe e a velo na wha asoa o na fo i whainga tā e whesoso ni ai mauna ia isi o lo oa awhia fo i lea tūlanga i sa iri whesosoani ma tala noa i nisi. Wa mai ia o lo tala noa tangata umai le tau o le soifuanga ma awhai o oi o lo tau sia lo ai ngai masani o na iei pere lu i tau tele lea o le tele o le mau mea au na whaatino mo le saulonga le lei o le ainga. Wa mai ia e whesosoani le tala noa ai ma whaasoa e mama ai le venga. Tala ia le Radio Samoa i le nei au auli. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o manatu ai La Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Toi whatalofa mo whalofa ia te oe le nei fwoi vaenga o le whawawina le tautua mo oe le si whonga Samoa, le Radio Samoa, sfulima i vatolu a boi au kilani ina ua valu ma le awha minute o le ua te ai nei i le tu lae wha. Samoa, mahalo le si fua mduia ma le langi mama, o le fwoi wa ngā ngaifo Faiva i le nei fwoi i aso lua o le vai aso, ia, avatu le wha mahalo ma le wha aftai i tiute ma Faiva alo filima, sau tō ngā pātia ai i le so ina ua ngā e le la, ia, ma lausu fo i lea tunuu i o na Faiva masani. O nisi e o e ngangau le vau, ia, o nisi fo i, ia, e o e whae e le tai. O nisi e feo so i le pasi, o so le tavale, ia, ngā ilola, ia lea, i le ofisa. O nisi fo i e feo so i le pasi, le koe feo so i laro, ke pasi e ia i le so akwa. Le whanau ia o onga, ia, e mai se fo i, ia le tūlanga o le tāpua inga. Ia, ma ula foi lei ula, ia te utou ma pole, le fala, i le tapua inga ta mamatina ma tutua, ia me se foi o tua asina sina o le atunu. Sa au fala lei le tua, i lau wanga le lei, ia, ma lau alofa tau muli pea i a Samoa, au amwhai eio na tātou tue whenua, i ma lau atunu, o le nei a wauli, i le alofa fasoa, ia me se foi, o le tau muri pea o lau alofa i le fōlaunga Samoa. O le ala lea, ia, e le mawhai eio na whaititia lea nganga whaaftai i le atua. Whapena fo i le anga le lei i au ao o whetalo loa i le atunu o lo whaamalu muri pea. E whaatafa ai au vale ma e whaamoe fo i le peau langa vale le soifua, tautua le soifua au auna, ma le soifua ngalua o Samoa. Ia, malo whaaftai le tua, fusia le whau o malo, ia, ua maua fo i le avanoa, e whaaua wai le tautua, i na ua ngā ngaifo Faiva o Samoa, i le nei fo i aso lua. Le ata o savea,
leulua i alii, so alo, mulitalo, Al Harrington Lavea. Ia ma leu so fo ia po lo so atau le songa lauri Isaac Paunga ia manu fo no fo atu I matato o e momoli fa le lei o I le tau fa le na ua mana vanga le e fa mo sa muia le la usu le taiao muia fo I vai aingo le uli ia fa pena fo I le nei temi wala lata in koloki laukat oni si fo I saini ia o nā ngā i lola ia lea I le fale. Manuia le malanga atu I mauta malawa, wa pena foi o na whātoa toa ma fifi maria le lei, fai maria o Faiva I lunga le ala tele. Ua fui ki, o sololo fe ia ma ele o no sai lab papale I lunga le awala, tu uavano fo Easter ngata, tu uavano I pako, ma meo I sumu, ma meo umafone le kolosi lunga le awala. Awa la vea se mea ola ia, wa kaufunga loka o la kou. E ranga I so o le awala, mo tangata oma atoa, ma mea ola, ma mea mandu fetolofi, ma mandu felilei, o mandu vai wha, ma mea mandu vai lua. Ia, le nā. La talolo upo le tunu, masalo manatu taltonu, a mai au na fola le fala le tai au, wal tato vana nofo, pa ia mamalu fa le malo, pa ia foi mamalu fa le atunu, ia ai matua lava le tuu ia te utou feo I o le langi, tamasa o le au whainga ruenga pa ia le tua, I whata whaitau langa I fia, kele I o kalamanga I o te fia, whailo ai ia te oelfonga tia se tengi, ia le meta ua o le ua tātou whilo ai. Male fia, ia ma wha wau fo le nei polo kalam fau sa whaingoina, ia so ia drive timer, ia le ua o mai le teimi le nei, whai mai ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, ina ua kā le kaimia le pālangi, ia ua sauni, e fo I atu male, saonga le mu, I maota malawa I le fia nei. Tawalunga tuai foi batatu tala I vai whanua le ngangana Samoa, ia, mea lo tupu I Australia, ma New Zealand nei, ma isi atunu o la langi au fia I foi male Pasifika, ia, le nā, la tātou wo, tāna ia tātou whasisilanga nei tā ua tele, foi mai, wha au le au nanga ma le tautua, I na ua Gagaifo Faiva o Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O lea ua o maile vai tau o le tau tongo ai. O lona winga o te tau ona tapena lo mo ta mo vai taimi o timu ngā mamafa ma wha. E au fi aile wha mai na o talivai. Au tafo o tonga la au matua fale. Ina ia mama ala e tafe i aile sua vai. O le whaia o ia ngā ioinga e ora pui pui ailo whanua malawa. Maile wha le ngaina mai I lo longa. Tanga iane I le Auckland Council's Flood Viewer mo nisi wha amtalanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whapea Marurua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa I maangele, I taftafane o le McDonald. Aman rewa, I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Talo for Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Welcome back to the Gagaifo of Faiva Samoa. To e whatalo whātu fo I ma whaawhilo I atu I te oe le mānawa o ngā ruenga. Ia, ma le wha mai a ina o tūte ma whaivaro whilima o le aturu o le nei tai au. Ia pōle nei fo I a whiawhi. O le memoni
ua le mous tātou whailo inga fo I ma le tua fine ia lilo mai awa. Ia po le whiong fo ia lilo mai awa mai na vai. Ona ole matua tua ngia lava. I le tele fo I o mata upu o wham sinonga. Ma isi fo I mata upu o le whono lo whenga iai. Ia ma le autu stala I Samoa. A le mea tāvua lava. Ia o le maua le tātou fsota inga. Lea taimi ma lea taimi. Ia ma whapena fo I ona au mai a tātou tala o lo tuli loa. E winga momo atu le tātou waa fo lea lo o le mana wai. Le mea moni lava lai o lo ua tā ua mai. E iai ale swa u lai liki. E pēr le popo lenga le nā ia I tātou. Mana tua la. E toi titi lata I le iwa se lau tone. Iwa se lau tone. A taula le iwa se lau tone. Ia wala talata I le se lau wafe. Po le tasi le mili, iwa se lau wafe, lita swa u lo I tono le vai. Lo I tono le vai. Mai te tau ona whaia se awala e saunga le muai le ave seina bai o le nāswa au le I o I le taimi e tawhia I fafo, ia mawhapena fo I ona whaaleanga I nai le alo. Ia maiso le anga I atu I o I matawhanga. I no whanga tū matawhanga o lo I eile meo le tonga tongo. Maisi fo I la au, maisi fo I mea o lo o mawhaiona ona malu pui ai ia le olo mea o whingoto le sami fo le whaimo o yuka. E ka e ngā kai o le la vaka, ngā kai o le moingila ko mea ai o lo yuka, ai meo paa o le kupa. Ia whapena fo I maisi ia whingoto le o le sami. Ia o le polenga le nā, o le awhia ai o le tamau ainga, o mana tua fo I this is our people's livelihood. O le tamau ainga le nā e mō mai I ia, ia e mese fo I o whingota o le ngā tei whale. Ia pe au o ina whale ngaida mana tua la. O le o matua mali e a ato tua lava New Zealand. Malana whainga malo e mese fo I le Maritime New Zealand. O a umani whale tonu e tūla I mai. E tūla I mai le ngā tei whale o Samoa. E au fiai le atunu atoa. E whapena fo I le tūlanga o le mama I tua mauru fiai I a la paipa o tawhe I le suavai, ma pamu I le suavai tau mafa le lei mo le soifua malolo ina. E a fia umalawa. Mai e tonu. Ia ua umana whai iai. E uiana le se pakete New Zealand. Ia o lea tunu ue popoto e a samo tupe te tongi ei mea ua tūla I mai ma whaleanga ina. Ona o I la tau. Ona o I la tau. Lea la ua ta ua le tai o nei, tolu manu wau te tele le nā ua tanu au e like pole. Don't be too pole and hold your horse. Ua tātou te pole wā leo o ta ua mai nei. Ia, tolu manu wau te tele le nā ua tanu. New Zealand o le Canterbury, Australia o le Tama, ia ma Amerika, ia ele I ta ua mai le ingo le manu wau tele le nā ua. A o lungo manu wau nei, ta I se lau lima sefulu le lua se lau tangata. Tangata hata mamai o le Maritime, a tau le upu whapetania na o le Maritime, o le lato fu le lato te ata mamai whapitoa e wa aia ia le ngata I whale. O le soifua le ngata I whale, o le mea ola le ngata I whale. Ia whapena fo I easy resources, ia po o le wa aia fo I o amu, o le awa, ia ma mea uma whapena, o tā whenga fo I lea o le au, tā ua tele. Ia mantua la, leo o whaalongotu nei, wa se I ese I lunga, ia le taula o le waa, o le mana wai, ia a whapea la wa se I lunga le taula. O lona winga, o le o toe malutia fo I lai le tūlanga, fo I le lo stabilize, ia po o le ta oto le lei I lalo o le aliti tai. Lona winga la, wa mata na malu e lue, fo le wai malu rosi atu, ia ave o au I lalo le aliti tai, na I lunga o le mele tafe ai, ia mawhapena fo, ia mawhafati ai, ia ngatu. Ia, me tā ua le nā, tolu manu wao, leo o tau nuu le ngata I whale, e leo ai Samoa I le ngata e whasoani I whaafita auri, leo tūla I mai le waa lea. Ia ai whapena foi o na pui ai, ia le loto I whale. Ai maise o le teimi lea le a tātou walo tuai,
i le tātou tari ngā malo ma le fono a tau pulenga o malo pele tānia 5 ma le ono i le chaukam. Ia, tātou se ese mai ese teimi tātou i papa i le nā vaenga. Ai, oso mai nei nai le pitonu o Avondale. I le tu malo lea, le tu langi atu lea. O a fo i o aukirani sifo. Ia, le nā olo whaafonga mai ei, ma tāpua i mai fo i le fionga i le matua o Faiva. Ai mai se lava i lātou o lo whaatinoina i le ngā ruenga le nei. O le whaifoina o langi tatau o le atinu. Le langi i malo fie, ma le langi malu. A li i matamaitai. Ai sunga ia sua Peter Suluape. Ia malona au waa. Ia mai lātou umai lona pisai le so. Ia alo whaifo ai i le tatau. Ia ale sunga o le alo o whaasino le sunga ia matlu atua. Le sia tātou paanga tō tino le masani unau tō whaafonga iai o whaatalano i nā tui lunga o le tātou pora kalame i a sunga fua te itasi. E winga le whaatino ino le bea leo le insure. Insurance for your life. E re ngato le insure pui ailo soi fua malo saunga le mō ia mamawa i se tupe fole le a inga pe a whai te ua no tupus whaala velewe ia te oi ma umatuai ma whano le soi fua. A lai le tupe e mapu e le tina le a inga tua i ai ia le tamau le a inga ma le whanau. Ia ono ni whaala velewe ma tautia onga e ono o ma iai manu anga. Ia pe whano ai lava ma le soi fua. Ia avatu le wha maloli i le tāpua inga foi ia au whaifo langi te tau ia malangi malu o le atunu. Mantua foi le atunu o le neili na o le lua o na langi. O le langi o le soifua ina ua wala au le atua wha manawa foi ngā luenga. Ia te outou o tupu mai o le atunu o mawhale tua ma tausi o whaafea ngainga. Ma le atunu o atua. Ia ma le langi te tau. Le langi malo fi lona wingala e faulinga mai i tala wha solo pito ma tala tu o le atunu e le whaingo fia lava le whai fui no langi tau po langi malo fia ma lana fui lea e lo ai e tu lua le oti ma le ola ia o mea nā sa whai la so wa o le tere o le au tā tau i la o na wai tau mai o le malo losi o le sau fo le tā ma le e le au ma le sau ia ai ua tau whiololo nei nei o naso ua anga lofa le tufunga ma ua le leifo ia awala e whaatino ai na ua pe ua tau wha ma i le sau le tio fo ia e wa ai te tau o isi o le tō tele o tō ina mātutu o le atunu te vai pe ngā le koruangi aso whaifo ko kiki ao fie ka vale i luole. Pe o le lau kele o le moto weifo le leo. Ia, tala nai lau muli mau. I pe a isi to ino le matou a inga i le tele o tau sanga wal matou ai. O le si a inga e tupu ai le mea lea. O le tala tu o le tau ma i la tau e le mawhai o na pe ai tono la inga le nei. Ia le ngawhalo te tau. E te tau uma loa tangata. Ta malo loa ma whawhine o tama ma teine. E o i tamaiti fo o le lata i le se fulu tolu se fulu wha suli ma tau sanga karo ma le malu ka ma le kam. I re whapea lao se fiu lava vali. O le meo le teu mau pea i le loto o le tū ma le anga i whanua a le mātou a inga na whai mai au tau sa ngā i le tele o ngā tūpulanga. Ia le voa o mai lo mātou vai teimi. Ua whapea nā whai na whai. E o ia mātou whanau. E o lo le teimi. Ia o le a osi e le tauranga o le tū o le au i lau papatua. Pise ka longa kali e le ainga le mea ngā whako. Wai lau i loa i fo e tangata. Po whea le e kami ai. E te vai le ainga le nā. E pe aloa loa le ainga.
e malu loa I tamaitai. Ai ngō whoku fwoi o I se kengi o le ainga ngei, e le umianga e whērua I kere ngoa, ai kāro marau manu. E kāro marau pe, marau tonga I miki. Ia maa le mele lei ai. E le whapela na o na tāo le tonga I miti, ma tāo le manu. Ai whai fwoi I tātou wa onga I whamanatu o I ate, o e le tiute ma le matawha I oi, ma le mafua anga o lea. O lea fwoi tū ma le anga I whanua Samoa. Ina ia awaina I whapea ngā o kōwhiu lava vale ma le kāngo kou malum kou pea kou kere I loa, tū ma le anga I whanua, ia ma le tautua māsani. E māsani o na o ai a walu mo tane ma walu mo tane. O tane ma teine, ma tama, tā ua le na, whamanui atu ai fwoi, I le fionga atu la wenga, ma reko palea, ia malana fwoi ngā luenga, tua fine ya stella na mea na I tā ua ma lo tau whāle lua, ia, na lo whai o Faiva lo ua mamalu ai Samoa, ia ma ua whapenao na sapi e no tātou atu no, ma ua tu ese I tātou, mai I isi atu no o le lalulangi, awai I fo I te tau o tonga, o tau o fiti, o lalotonga, o maoli, ka o la ko nguku ma la ko lau nguku, ia o tātou, ia le na. Se foi le tātou tū mleanga I whanua ua mamalu ai lava ia Samoa. O le ua whatonu le tū la e wha. O le tai ao na le la. Le ana o tau whaafonga I Samoa o wha sila ma wha lawi loa lava I lunga o le tātou pora kalambe ma isi fo I au nanga. O le penga ta whailangi. Na poto ai moli futi afu e tas Samoa poto ma na lātou whaalongo I whaasilsilanga nei. O le aso na le lai le tau le tū lai sfulma le tasi na poto ai Samoa I le mauta o Samoa I mangele mea lo whaamautu iai le fionga le konsula le tama le malo ia whemata palusalu e whaapo le lua malona whaletua malona au waa le komisina foi o whewhaataua inga bātu I tui a Pete Meredith ia male mamalu o Samoa. Na momoli ai ia nofo ale fono fau Samoa na leila. Lare wingo le nambea. Ia na momoli ai I latou I luma o le whaalapu potonga o Samoa. Ia whapena foi male maftanga o te tai o le Pasifika. Peo na iai le Pacific Leaders Forum. Peo na iai I le fionga I hafpuleai, semi-puleai, le fionga le alori mo le filtua, ia po le masio foi, ia ai mai se foi o le te fono. Le telenga ia le urumwenga, tele ai Edwin Puni, ia manisi foi o sui mamalu, o le Pacific Leaders Forum I le asoan le la. O nofo la ia ale fono fautua. Ia e tawala atu I le whaatu muina o nofoa sa le no foia. O tofi la nei ele I no foia. O le sui te fono, o le sui whailautusi, ma le sui teu o loa. Ia, nā lana, momori alo ia I luma o Samoa poto I le asoan le la. Ma ua mana ia fo I lea. Wa ta oto I langa tonu le tūlanga o le toi whaatūlanga ina mai. Ma le toi wha au waa ina. O le fono tā ua le nei. Le fono fawfautua mamalu o Samoa. Wa atoa ai fo I le tausanga le nei. Le 5 tausanga talu o na whaavae mai. Talu mai le tausanga. E afe iwa se lau valus fulma le wha. Ia rawinga. Nā mata mai le nā tausanga ele I whanau mai nisi o auto. Ia te fula lai o matu wa onga wa mi o vale lava ma lo fa kai mai le solo le wala vatu fa fonga le tunu. Le ma sisi e ma fau iai. O le o mai se tai au ma se lao. O le atu ua. Le nei ngā ruenga e nisi na lātou amatalia le ngā ruenga. Ina ua matua o le soifua ma pula la ngoto I le tau o fiafi. Ia ma wha manawa I le tua lātou ngā ruenga.
o te tautala ma le nganga whaalalu, moli ai le whaafteitele, ia te utou le whanau, o tau ainga, o tau songa, paolo mangafa, e tau ia i la tau nā matalia le nei sāwalinga 5 tau sanga ua tuana i atu. Leo o tā oto mai ti sā, nai o tātou mātua, nai o tātou tina mata mā mātua. O e na lātou fauwhauina, ia mawhausia, le urua i whono fauwhautua Samoa, i le 5 tau sanga ua tuana. Aftai le tua, sa whairoa i e fōi masui o le sauwha inga i whawhengainga. O le maftanga so whatasi a whaiwhe au mai kalesia e au kilani nei. Le tawhatolu le nā Samoa o lo tutu whatasi nei i le tele o ngā ruenga. E au fiai male mata upu le Citizenship New Zealand o tangata Samoa le a tātou te tapisa i nei. Io e tāhua le nā. Le sailinga malo le nā ale tawhatolu o le sailinga malo. Pacific Leaders Forum, le whono whauwhautua, maftanga so whatasi a whaiwhe au. E a male lango mai o le atunu. Watu le whafteitele i ta mā matina mātutua. Sa au tautu la i ma wha malo mai le malulu o le tai au. E a mau tau mori mawina. E a le tūlanga sa i le ngā ruenga. Ua mamori atu nofo, ma o nofo la nei, ma ua atoa ai pu whangota uma, tulou whafonga le atunu o le sā folau, o le whono whauwhautua a Samoa i au ki lani New Zealand nei. O le whono le nei, ina mwhauna tula i atu, e whasosoani, e so o se taimi e whenga iei Samoa, ma mata upu te tele whavao malo, ia malo tātou loto i whale. Au lea fo i le tō whā i tama le malo, ma le konsula, whapea fo i le fionga le tamai tai pānmia, le ao, ma malu le malo, le kāpeneta, le pāle mene. Pe a whai fo i e fia mori maisi sa vali, e mna mi ai, le tā ua, o le whaonga ina, o le whono whawhautua Samoa, o le nā. O tātou le nā. Lea ua, ma e o na su i le ula, e nai o tātou ta māma tina mātutua o le atano o whai i langi le wholaunga a lea o lafo mai o tātou tau au mau tau au. Ina ia tātou whaua wina le ngā ruenga. Mōle si le whiala, ia, o le au waa le nei, ia na whātotonga, ia mamafa totonga ai i le asoana le la. Tei whono, o le awhionga ia tofilau Ted Stanley. O le sui tei whono, ua tofia iai le sunga ia sua, vanga nā, polota i vau, ne mia. O le sui tei whono, le sui tei whono nao le sunga ia sua. O le whailau tusi, ia, o tofia iai lau whatawaa, le ataua savea, le urua i alii, Sayuli L. Harrington lavea. O le sui whailau tusi, ua tofia iai le tofā, ia matamua, lapa, le atio. O le tātou o le tātou teutupe, o le fionga ia pule mangafa, le sina hunt. Ia, ma le tātou sui teutupe, o le teu siu toi teu o loa lea o le tātou mawhitanga ua tōwhia ma whiriwhiria i ai i a le tamaitai i a mi nao mi kaio kele ko lio. I a le na, e se mela si pati mo le tātou, o le tātou vaenga lea. O atoa i ai le au waa o le whono whauwhautua Samoa. Ia manatua, o lo i ai le tātou soa komiti, ma o soa komiti nei, ia o komiti fo i leo tā penanga, ia o lea ua tofia iai ia le sunga ia tūloa, tauaa, ia o ia le na, o lea wha mau pupoina, ia le soa komiti, ia pule lava la tau po le ala tō tele o le la tau soa komiti, e mwhaiona so soani, komiti o tā penanga, komiti o ngā ioinga, komiti e mwhaiona so soani fo i le komiti o tupe,
komiti mwhai o na wha maupopoina ia lea vaenga ma lea ngā yoinga ma lea activity I taimi ese ia o le a whasoa ai ia le tātou whono whautua I mea e mana o mia. Ia le na, a waso o se tūto o tasi lava. Ia e whono ai le komiti le nei, a le whono whautua. Ia whapea fo I le fionga le konsula malona au waa. O na whata oto mai lea o le whata moenga o so o se tūto o tasi lava e whatino I au kilani. Ea o a fo I nisi mata upu la walunga pe o na Yale Citizen New Silo tangata Samoa. Ea, tasi le na vaenga. Tātou talinga malo Samoa ma le parlemene e o New Zealand, talinga malo Samoa, ea ma le malanga mai o le tātou malo mai Samoa. Ea, o mea umalava na le angafa ma le tātou whono whautua ia whapea fōi ia le office le konsula, ia e maise fōi o le pīwhala, le Pacific Leaders Forum, male maftanga le mwhai ano osea, male wha malu lea. Wha malu lea o whioi o le tala lei. Ia ma tamasa o le langi. E le mwhai no osea langa o le ngā luenga e whai e tātou, o le ngā luenga fo lea ma le whiau ma le sāvali momori a lea tua. O na sui ia. Leu whai ngā luenga lea. E wha malu ai e momori le sāvali. A o fo ina whatalano ni mata upu te tele pe o na o tō whafonga neila I eile vāenga lona tolu leo le sitiseni I le pāsia ina lona tolu. A o a nisi teu te unga o iai a fi ai ma whanau a I la tau o leana mua maua le whaamrianga. Aina ave sea whaasoli tu la fono o e na soifua I le awhiu se lau luas fu marwha se I o e le tausanga e awhiu se lau whaasfulu maleiva. Te unga la na e mawhai o na tātou to e talo Samoa. E le tei lava le tātou luas fulu valu afe mon tupu lena iai wha popo e ma tātou verbal submissions po o talo sanga a tu ufonga. E le mawhai. Le anga e lata le luas e lau afe tangata Samoa le o iei New Zealand nei. A mana o mia la se whai numera. Ia vai lai teacher fai no mela nei pat I la ngona lava la tau I o tangata e to tele ia tangata na tātou le na tātou sanga ma fai a tātou written submissions ma tātou verbal submissions no winga e ngā foi le iai o le whanau ma le tāwha tolu lea e ma fai ai o na whaatangisia Samoa ua maua o lātou sitiseni maua o lātou no whamau maisi e o mai tātou te nuti mea whātasi. A whai talo mai mō sisi lua sifuru wafe, po le tolu sifuru wafe tangata ina ia malu e lua le tō whaale malo ma le pāre mene o New Zealand. E o tangata lai e tau te angai e, o le tiute leo le whono whautua, e angai e tātou ina ia mwhai ona whasosori mai. Tā ua na a wafo I le whaafonga mai ia ma le sila fie e le atunu. Isi a tātou ngā ruanga I kai a uma. Le I tai uma. Koe la taula ia ua whiriwhiria I le tātou au waa lea o le whanawhawautua o le tau whai a lapa matamua le atio I le sui whailau tusi I o stasi foi o tamali I walonga. O na iaila na tautua I le whanawhawautua Samoa I isi tausanga wa mawai. Sa anga lue fo I tawala mai le events Polynesia boxing ia ma le taumawhainga e atinae ia le tātou ta'alonga o le whaipele po le fusu ia ma au mai ai ia tamafusu mai Samoa. E no nofo ia ma tausia I tutono New Zealand. Sa iai fo I le tele o tausanga a o wha tino ta'alonga ma saili ngā tupe le manu Samoa, wha tasi e fōi ma le sailinga o se ulua I tō ninga a le tātou au a le toa Samoa I le nawa I tau. Ia lea ua mātutua, talenga ia lapa lea tio o matamua, ia mai lea fioanga, ia o sala I lua, wha pia fōi lea fioanga o wha stoo, ele 11 day o na whae, ia le swafa tole 4,
ia whapena fo I lona swafa matamua mai I le afioanga o sale lolonga I le motutele I salafai. O le sui te fono, le sunga ya sua, vanga na, polota I vau, ne mia, ia, e le fofo I lea te mali, mai le afioanga o sasina, ia, ma le vale tolu, ia, whapea foi le afioanga o sale longa, ma sale la valu. A iai foi nei komiti I le tele o tausanga ua tonai, le komiti a le whatuatua I le atua Samoa ua tasi, le komiti o le tāpenanga o le tūto tasi, o le ono sifulu o le tūto tasi. Ia masa iei foi tono le fono fau I nai tausanga ua mawai atu. Ia le foi ua toe si ao e toe te liu mai. Ia ma whaawau lana tautua. Tangata nei e ofo mai lo lātou suifua. Ia. A o le tamaitai sui te utupe, ia o le tamaitai ia minao, ia o se tamaitai o lo ngalue, I le matanga aluenga o puna oa, whapea foi o anga whesotai, ia ai maise o le whaasoina o le soifua le lei ma tupe maua, ale atunu, mō tangata lautele, the Ministry of Social Development. Ia, tasi le nāto mai tā ua mwhai ei, ia, on sosoani mai fōi mea whai e Samoa, mai se le tātou whono e pei ona tōwhi e iai, e le whionga I le te whono, I le tō tau whailo, le whionga ia tōwhi lau, Ted Stanley, na iwa I ei aingo le mali atoa, loa fōi lana tautua, I le tele o mawhitanga, ua tūna iatu, ia mai se foi o mea tau whawhiwhia, ia sanga lue e foi, le tele o malanga si I whafo, ia e whaalawi loa ai Samoa, e tangata tā whao mai maturisi, ia sa iei foi le whono a le whatutua, ia whapea foi ia le whono o le tūto tas, komiti o le tāpenanga o le tūto tas, ia maisi le foi o na tiute. Le whionga I le teutupe, ia, o le whionga le nai a pule mangafa, le sina hunt, ia o stamai tai whai pisnisi, ia o ia foi o lo iai ni tōwhinga o le kalesia ma le ngāruenga le atua, ia o lo au maipea lo na tau au e sosoni le tātou whono. Ia, malei a tau a saverne, ia, I le tau toe whai atu ia te oi, Fian me kaki whikau I ka spalo. O we masani, ia. Au loa I le me tau na whai. Ai wala au lo mara tangata. Rau lei a taua. Sa vea wha mora more. Wha ko saolo ka ngaka ngai karangoa mai ai. Lale mea le mana oi whai. Nana u wha longo tilo wa ai pe iai pe saolo mea le whai mai pe le sao. A wha mai le sao, whakule re sao lau mea ngai ki whi mai hikia. A wai atu e sao. O I fi au ngā I le mea lea. Mai le le au ngā ia ki ia au ngā istangata. No whatula I le amara se o kuit kiro I mō ngā iaso pe rusfu whai kūlanga. O la auto e vile tu e ai. Tā ua lo tātou wola o siosi taulanga. Tātou wola monis tangata. A wā e uma foi lo tātou vai tau, tālu sia iai nisi tūpulanga talavau. Lātou te maua le nganga lea, ma whapea talo whai a Samoa. E ua mātutua isi tangata I, ua leo koe au ngāfu I se mea. O mai au tau, o mai tātou tau whai si, ma lele le tātou asoa fatas, ia na whaila ia lea, e whai moa, e whai mo Samoa, whai mo le atua. When you're in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Tā ua le nā. Ia, whatalo whatu. Inisi o leo te wawa, tu whato a to ai taunu umai fo I lau whanua mai le leo a te ronei. Alo le malanga manuia, alo fo I lau tau la tau le tai. Ia, whatalo whatu I lau taunu umai ma le manuia.
o lo tātou whaatalia nei, awa i ele me matautia na tūlai mai le tae au ana nei. Ina ua whaate ia, ua longo mai ele fionga, ele tei fono o le fono lea a le Pasifika, tei o le Pasifika. The Pacific Leaders Forum. Fe mai sa iei le mafau, o le aso lava i le so, po o atai au, o le a whaatau nuu ai le whaitaunga lona lua, o le pili leo le Citizenship Samoa. O vai atu o moi ka whiwhi. Ao lea tātou te lei tāpena iai. Ai leo talitonunga ma le musumusunga. O le ata oto i le telenga i a tele ai, ia po leo lumenga fo iwa. Ia leo le tei fono le ta wala umama iei fiso o ta inga nei. A tonu e ei se taia o la talia tu i ono, pēta lia lana tālusanga ina ia tu watu le whaitaunga i le vai aso mua o November. Ia, tātou nofo mo talia lupe o maunu a wā po lea lava le tūlanga e o iai. Pau le mea e tāua ia over atu i le hurdle na and get us over this hurdle, the second reading, and then on ave lole o le tātou mata upu i le whole house committee, po le full house committee, o le si foi committee, so a committee le nā, whela fuai, wha mau, tō wha, ma le whautanga, whela fuai tono le paramene, ia na mai foi la ile i tua, e tilo iai, ia poani whautuanga mani teuteunga, tauna vei, mantua la. Whaftai o lea ua le ave esea a tō le pidi. Le upo e tau le repeal, but o lea o sui a nei le pidi. O sui le pili a ngai i le mata upu e tau le restoration. The Restoration Citizenship Act and amendments to be done to it. O lon winga le toi fuata ino le pili, ia whapena foi ni teutunga e tuu iai. Ona, a whapea e ave ese completely pe repeal, ia na fia i lola ia leo le tātou Treaty of Friendship, po le tātou osinga whengaingo le whainga wō i le vau New Zealand, ma Samoa, lea foi o lo iai ia isi whaamanuianga e te tau na whaatu mawina pea. E le ngata foi la i le nā. A fai foi e ave ese a tō le tūlafono. E ono a fia ai le tūlafono. Le awhi se lau fitu sifu ma le fitu. Le whaingoina i tātou le Protocol Act. E le ave ese a lava lalu tūlafono na e o mai le so leo te whai atuai. Ai eni si a ta mai tele mo a vai le tus tūlafono ma uto wō ilunga o le website ia po le upenga o ta whailangi. Ona o tu silsila le iai. O le tūlafono le na wa leva na whai. Ai le mal malama i Samoa i lona wha matalaina, ma lona wha winga ina. O lona winga. O lo tū mau pēa ia tūlafono, ma o le tā ua le nā, o le swinga lai titi o le angle po le angeli le na tātou wanga i nei iai. Ma le pili e tu yono. Le o le ave sea completely repeal the act, but the restoration and some amendments to do with the act. Mana ia mafufunga, tātou talanoa, mawhasoa i pēr iai, ina ia whainungo fio na malmalama iai ia o tātou tangata. E se tai au ma se lau, ia, o le a whatau nuu ina pēr tātou tali ngā malo, i pati whai mo lātou a whawhretui ia e le ianga i mai. Leo a mai o na tātou tali malo i le Green Party matu yono. Leo mai o na tātou tali malo i le ACT Party i a whapewho i le li o David Seymour. Leo a uma na tātou tali malo i le Sui Pārbia. Nea whionga i a wawasa manea the Right Honourable Deputy Prime Minister. Lea whionga a wawasa manea Sir Winston Peters. Ia, toi paulana i a pāti o lo tātou whaatalitali ai. O le a whionga i le li pāremia Chris Luxon, Male National, ia whapea fōi i a Carmen Supuloni, ia ma le tātou waenga whai o le pāti o le leipa,
Ia ma le pāti lo le wa tali mai le pāti i le aso na nafi ta wala mai le sunga tele ai ma le Pacific Leaders Forum wa tali mai Maori te pāti o te Maori. What a wonderful response. You know what they said? Go ahead, Samoa, we will support you. We have your back on this. Faiva vai. Ina matau ti o le mea wo o ia. Ele o tofa fa mala Samoa. Ele ngata I le mele tau sa fa I nei. Ele ngata I tātou whinaunga. Tātou te o fo I tua atu o le mea lea. O ma au ma fe ausi tua pasi o I le sami do loto. La le sami do loto lea. Lea wa uma tātou submissions. Wa uma tātou tātou sanga tustusia. Male tu ngutu. Lea wa tātou a au I o ngā sami do loto. Nango lewa I lungo le nganga le sao Samoa. La le sami do loto tai o pāti whau whai. Tai o pāti whau whai. A tātou maro losi e whi ausi le o ngā sami lea ma tātou tu whātasi Samoa. Au te whai atu e le aise me whainga tā I le sāwali e le atua. O le sāwali lea o le sāwali e le atua. Leanga o le lima le na tango I tonu e se I mai le pili lea o le lima o le atua. Vātu le whaafonga mai e le atu. Mai le fia se lau o pili na I tonu o le atingi apa lea. It was the hand of God that pulled out this private member's bill by Tuyono. O toi titi ape o le mea fōlele le na malo I Argentina I le World Cup I le tawinga ma Brazil. Kiki o tua le polo fōlele le kona a loo ta alo le tangata ta utia fiti pupu fōlele mai Argentina. Diego Maradona. Lena malo I le ipolo. I le mate o matangata. O le ulu lena tau o I le polo, alu lo I tonu o le neti. I le ta'alonga soka. A I le toi au mainga o meo slow motion o frame by frame. O le lima o Maradona lena pae le polo. I have interviewed watu Maradona. Nei lewa nei atua na inu o na fo no til tangata wai. E te ngale lawi loa ma le tauta ua o nei tangata. Ia ai tele I o whawhita au di e tua ina ai I le tula fono ma le whaonga ina o whala au whasaina. Ia tele ala whasalanga na whaisitama a na ua mai la le tala le na e toi o tangata pupoto su e le video lea na tau o I le polo I le ulu o Maradona. Fiti tonu, ma maua skoa le ta'alonga le soka le soanga sempinil na. Ai motu o le lima o Maradona le na pai le, na pipi I lona uru. Tau le polo I lona lima. Fiti e la ia le tonu. Ai whamai Maradona, no, it was God's hand. O le a o le na o le tu. A ranga la o mea Maradona langa whai onga. O le mea le na whai I le piri atu iono. O le mea na sila fia le le tu. Let me tell you this, my experience with this, it is a spiritual one. O lau tilo le mea le, e whaalea nganga lau wa ai I le mata upu lea. Telo tau sanga na tātou whina wai mata pisa le neim tau. Aia, peia o le timu fo le pa uununga le pako. O le timu o tātou whinaunga, o le pako, o le malo o New Zealand. Aisea, I le meo le tele o le whailonga lanu le nawai tau. Le lātou ti potio o tātou tangata. Le lātou tau fio le visa, maawa noa le leie malanga mai I o tātou tangata. Ono le lātou talitonunga, ua sausoli Samoa, e ai le afu o New Zealand. Ma whaaleanga I nailon ta mau ainga. I le tau whai leina uma I le kiwe o, I le unemployment benefit. Le ala le nā o le whaawhainga tāo tātou whinaunga na whai nā vai teimi. A o ta I fōu I le mālo losi o lātou tula whono na whaia whaasanga I a Samoa.
Ewe le atatu toe mai, awana I na ona wha matanga lo fusipa ue me I atunale e toe me I mailo. Na ngai tele, I o le vaenga tātou talanoa I ai. I au tātou ta ape ana lo I o e sir vea. Yeah, e leile me ta ape malama, mama nino, na ilo le tai se seo, oi, a tātou tele I o le malalulonga, me leo te fia ta o te tu, wai fo isi, whala puputonga lai tu ato le tafa tolu neo ta ringa malo. Le ta mi milo nei, ma u yo ma fa mai. Wa oma, le ngā ruenga, o fe ei a tangata nei sai tono le palmine ma le, ma a vea foi o sui fai pule. A le u fe ei, te tai tu me wa oma, wa le se si meo tutoe, na pau leo le meo tātou whatalitali le te mi pasi e le tu la fono, ia ma tātou o le stamp o tātou tusfolau mo tātou matua. No, it is not over yet. There is a lot of work to be done, so don't count the eggs before they hatch. Ioi, au tau te o ma tau whono, ma tau whemi tai tūne mena le mimi kā. Ioi, tau o ma tau whono whapena. Leanga e whetotoa e ima le mautonu ma whauwhaunga. E whaasenu nui solo me I man I langona tangata. Samoa, whaafonga mai. Peo no fwe atu. Mātou te leo e tā pena se mea e whaia ina ma se mea se tu ina atu I lea tino. Despite the fact that everybody else is saying everything is done now, the work is done. No, it's not. Stop telling lies to the people and stop giving false hope. O le whatua tua a toa le tātou te mana o mia o le whatua tua ma le wha maoni I tātou ngā rurue o a ngā ruenga te toi o lo whatonu mai e tui ono. E ona ia le pili, so ia le tā ngofi ma mi milo le uru o le pili e whasangatu ia te utou ua wha pei fōringa o se mea autou. Le ai mi milo si ua ngā isi whaipule. Say please. please. Yeah. Ia le nā tātou o le malolonga ma tātou talafou I vai whanua fo I mai wha au wau le au nanga ma le tautua ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa I le nei asolua. Malo atu mo le nei au auli se whapoponga fo le nei o tala mai atunu e mamama tala mai le Pasifika a le Radio Samoa.
Mo moata mai le panona, ai titi mai pe to lusu tasi wa fasi o tia ma le to valu o lo manua, ina ua oso whai e Israelu se tasi no fuanga au mawai tangata i Aito Village o se nuu e to o tele i tangata kewisiano o lo no fuai le tu i mātua le panona. O se whamtalanga lea mai mtanga wengo le soifua maloloi nā lea tunuu. Whai mai li pote se ainga na tu ese esea o no le taua sa ano no fuai le fale le ua fale angaina. O le PPC wa ia li pote le ise tali vave atua Israelu wa whaia ili whamtalanga lea au lo wha wau pea o na fola le pare mio le tunuu o Israelu Benjamin Netanyahu o le a wha wau no lata waspa ia le Hezbollah e au noma se alofa iso o se vaenga lavo le panona e au fiai ma Beirut. O le tele o swainga Israelu le Western Wai, sa anga ilawa le tu isaute o le panona le to o tele ai le au lango a le Hezbollah, peita ia le ima fawfawina le a awhia ima si a aile o Aito, i le tu ima tu o Tripoli, to o tele i tangata kewisiano. Whaeroa mai fo i Israelu le au whaasaralau, o le o swainga na whaia i le asona nafi, o whasi o tia isatasi o taita i awa le Hezbollah. Wa mai a fo na ripotia le pare mio Israelu malo au whaatasi, ia ave esea mai o lātou sui o peacekeepers mai le tu i saute o le panona. Mai Amerika wa fola e Amerika le ioina o le ave ato se tu ainga masini fou po oni system tau le puipuinga fa auna po nei fa te seima se vaenga o ana vaenga au mo Israelu ma wa fa solo ai ina loloto le awa yeyo Amerika i le bebesi isa sa e tu tonu. O le NPC wa ia liputia o le system fou lea fa auna po nei the Advanced Anti-Missile System, e fesosonia ia Israelu e whaingo o le Terminal High Altitude Area Defense po le THAAD e whaapupu wai. E mana mia ini fita pe to se lau ilo na whaonga ina, mai mawhai na whaasala ve ina ai le anga iatua missiles i se no fuanga. Wari patena walongo tala le Minister le Vaifa fo Iran i le ngai yoinga lea Amerika wa sauno ai, wa tu e Amerika na fita i se tūlanga la matia, ma e wila wa fo ina tau mawhai i lātou i aso wa te e tau fiofi se tau wa tele tūla i mai i lo lātou i tūlangi, a e fōlinga e ese le tūlanga uātangi atu. E le mai loa la se isi alunga o le aiai le bevesi le sa e tūtotonu e meiso le ngā yoinga le ua whaia nei a Amerika. Mai Korea i mātū po North Korea, e iei tangata o Korea i mātū o loo ave atu fesosoani i a Lucia i le taua whaasanga i a Ukraine. O le whaamtalanga lea mai presidente o Ukraine, ma OCT ai ma popolenga li sootanga lea le vao Moscow ma Korea i mātū. I lana ripoti wha le vai aso i lunga o pengta wha ilangi, wa ta uai le presidente Zelensky, wa wa ia le wha o popo pea o le sootanga i le vao Lucia ma Korea i mātū, ma wale ngata i le wha ave ina o a upenga, au le ua wha solo ana i tangata po fita. O le masino Yuni na Asia i le taitai o Lucia Vladimir Putin, le atunu o Korea i mātū, mana tu ufesiri ai nisi. O nisi di poti wa ta uai e se tasi tangata i le CNN, e iai tangata Korea o lo ngā lue whaatasi ma le militeli a Lucia, i le insinia ina ma le whaasoa ina o whaamtalanga e whaatatau i a upenga mai Korea. Te ena mai le so upo le Kremlin ia whaamtalanga o lo ngā lue whaatasi ma Korea, pe tai whai mai le maanga su e Korea i saute, na mata i tū mai le mata upu le Western Wai, mai loa i e fōlinga e moni lava whaamtalanga ua whaeloa mai. E tele atunu sa tua ia Pyongyang i le sapalai o au penga i a Lucia, i le taua le ma Ukraine, ma sa wha wau peono lātou te ena ia tua inga a o lea fōlinga e le ngata i a upenga a o tangata fōi ua wha wa waila lātou au nanga. Mai le Pasifika i Papua New Guinea fa me to ono tangata na tawhana i le vaenga o skula atia Papua New Guinea to tasi wa mariu maisi ua pueina o i lātou o illegal miners mas whamtalanga lea mai leo lea tunu. O le masina taluaina whaatanga nei le whaonga o nisi leo whaopopo e fesosoani le whaafire muina o vesinga i le vao illegal miners po i lātou e elina le ele e au noa mase whaatangana ma i lātou e ana ele. Ai maise le no fuanga i lata le gold mine i le tumalo enga. Tau fia ngā luenga le mine lea mo le terminator mai ia vevesi. Ai wha mai leo o li wha upenga ina sa ta whanai nane ta awale e wha ma pasi e ono na anga i atu i le mine ma o i le Natalia nei lo le vaenga o sikula ati sa taita ia le solo ia mata whanane i tangata ia wa mari waile to tasi ma le to lima wa manunua. Tala muli mai fiti
O le li taalo Jared Haynes, sa taalo mo le Parramatta Eels, wa li putia mai le so le ato e fo iane le laka piliki o se vaenga o le vasenga o whaia onga mo le awalo nā tunu o fiti, a rumana i sa i ringa siampini le Pasifika, le Pacific Championships. O le lua i teimi le watu e fo iane ai Hayne le taalonga tanu mai mata upu na afiai, ma o oi le whaamsinonga, le ana to e whaamnei naila na apili i ai Union le tausanga nei. Talo mai le lua fesa fulu balu le ito e au fia lava le taalonga, pe ta le ufa popo atu nei le vasenga o whaia onga le au lumana i le taalonga fiti ma Papua, fa pia fo i male atu kuki. Pai mai o le aso se fulu le masina nei e tani malo ai fiti i a Papua New Guinea, a le aso luas fulu ono o kitopa, tani malo ai i le au a le atu kuki. Tala ia le Radio Samoa mai i atunu e mamau ma le Pasifika, a wala u whaafunga mai le nei a sulua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua na o le Radio Samoa. Ia, toi whātalo whātu i le Gagaifo Faiva ma le atou sa vea i le nei fo ia wauli o le asolua. Tau walunga atuai e tātou tala i vai whanua i meolo tupu i Pasifika, Australia, Samoa ma New Zealand i le tō whine i a Paul Murray, ia, po le mai taifo i a Miriama Paul Murray. Po se whapopongo nā fo i tala i le aso a tai au, i le teimi lava o le tātou por kalame, lausi la fia i fo e le atunu. A o leo whatasi mai le fionga i le swafa, le au Pepe Junior Talai, ia, o le pule sili fo e le nā o le tātou company ma le telefoni fe ave ai, ia, malana fo i au nanga wha teknolosi, i nei o na pō le Digicel, wha talo whatu ma le whalualo, ma lolo soi fumanuia le au Pepe, a tai fo i mo le teimi o wha avanoa mai, ia, walawa le wha fonga masani le atunu. Pafilo yatu le yataua i le lua sa se lua le nei fiafi. Patalo patufo i paanga le tatu pokalame e ma sanya ia fiafi o solua. Ma role fa man rosi ngalwen nei aso. Fa me mo sa manuia le nga e Faiva le tai au i le ala usu fo i tutu ma Faiva masani. Ya o le fo i wo o mai i le teimi o le manava o ngā ruenga o le ua ngā ngaifo ai o Faiva. Ia ma le tō tele foi o le au whai ngā ruenga o lo whaafonga mai dunga o le ala tele. Ia ma le wha moi o lo saunga le mu i lato o te tango le telefoni a o alu rita vale. Nā mai le nei aso i lau fionga le swafa le au Pepe. Ia alo whangia lewa le tua se au matitu le nei aso. Ia o le tele lau foi ia o le sosani lau foi na i o tātou tangata. Ia a wā foi wha mai na foi o tau tua o te ona iele. La foi no tātou topa i Samoa, ia reisi atunu o Pasifika. Ia ele ngata foi na. Ia o la tofo i o lo whangaina tau tua le tātou tālo whawata. Ia a wā foi ia sosoani whātau ana ia inge Samoa. Ia e mi se foi le tongi no piri, pe ona ia le tātou pili le vai. Ia ma le pili o le, ia ma lātou cash power. Ia ma whapewhana sosoani foi na i lātou le foi sa so tai mai lava ia ono tātou ngā ruenga foi i au se tālia. Dia love. Ia pei ona mo mai ai foi le tō teni. Ia tala muna ia sa vea ta whaftai le tua. Ia wampai ona mo se sosoani foi muna i o tātou tangata. Dia love. Ia i lātou ono whape ona whawhaintan sa i ngā ruenga nei vai temi. Ia pei ona i ngā ruenga nan wha ngā sosolo nei aso.
Malo, whaftai, tā ua tele le nā wanoa le lei, a wā e umal tātala noanga. Ia e kurikuri mai loa mā ua tangata. O whātula ia, o le telefoni le te wala aua i le whiunga le sofa a leo pepe. O le olua tasi limo no tolu whawha. E tā ua tele lo tau maua ia wanoa wha auro. Ia, awa, o lea lava e Faiva malanga o tātou tangata i Australia. A o le lei o le anga i atu. Ia o le ua mautū le ngā luenga e a ngā i fo i ai. Le asa tala mai le tali mai le atunuu, ia me se fo i a inga mana i whanau, i le ngata i nei, ia a o i lātou fo i le lotu o ta maiti ma le special bo le promotion fo i le ana whaalawi loa, ai tātou. Ia, whaihiri should begin, ia i lātou sa whapeo na lafo tapa fo i. Ia, naua se fia le atau le ai tau mole le atu. O loto nganga o la sai o isa mo i vai taimi loka maiti. Ia la. Ia, paula wala sampai e o na mafuta atu i tu manga foi o kalame o lota maiti a po sauninga hoi sa fatini. Ia, o tongila tapap, ai live mo i elevanga la isa mo, ia telo sauninga sa fatino, ia, mo le foi fasta ia lato umana foi lo anga leina ia inga sa mo ta papa la telefoni ia fa pena foi ona nga ba ai ia tato promotions ia mata to se ia lo fanga solo ia mo na so na te nei sa bea ia le atawa ia sa patino ia tato se ia fa la wilo foi po kalame mo sunga la o ia tavai ia ma o le e nei ia tātou paanga fo i sa whapeona whamanu nei le tātou seina ia ma whapea i ona le ua matanga solo ia le tongi na fo i a lātou whailona. E na ia mwhaiwhuna mo se soani fo i a wā le ua umatu ia le a fo ia le tātou rotomiti. Ia lau whiwhia lau toi maua isi mea tu le tanga hoi le peo lewa toi reimburse na toi. Ia. Ioi. I le mea sa papeona whaunga i le loktamiti ia peona iai ia le tatu paanga le sa lafo se leni i sa moa o whale ulu whamoana. Ia. Lea isa whamani e ina le tatu lima se lautala. Ia ono le whaunga ina fo tau tua le ClickX. Ia e la foi le seleni sa mo ia e foi ia le le se tato entry mano lima se lauta la ia sa la foi le top up online e le fitu fa no fitu ia olana email le sta le lana account online na la foi top up o fetalinga au kuso au kuso @gmail.com. Ia ma le folau so ta ia tu tato company fai do atu ia fetaling. Ia pa tai le la fortopa. Ia le mo e folan lima se tala ne veas. Ia e to so ani fo i mata wi lo na nga le nei ai nga sa mo sa tau sanga mai topa. Ia mi se fo se le ni mo lo to bit. Malo o ka le taua o le na so ani ia le na fo i me alofa fa ma avenga ia ma wai fo ia wai le ngata i me alofa o fai nei. Ia o le mea aia ma le tōna i fo ia a wale le wha mata ngofia ina o le tau mawhitanga ia ma le aso wha pitoa e mua tau ma mawhaita maiti. Ia wha ko a aia ila ia leo le au ingu pio. Nau mata watu langale le ata wale o le mo wata sami ma Ia. Ia fo e matua i whaunga fo na no la so nei whanau. Ia e te whatau e foi malo over tina ia porta mafo. Ia le na. Ia wa te ia watu fo te lot. Ia me pia ato to le to ginga la inga ato. Ia esa. Ia te doa bezo le pesa maua i so fo le ato. Ia vai. Ale mele na o tilo ne iai. O le tele wana vili mailisi e tua fine ia tia o whatula ia lea. Ia le lei se o tilo po ia se me o tutoe. Wa le whatoa umana tongi pili o le vai aso tongi. Ai, whai mai, o le tala fo lea tamaiti, o le ngā iei uma tamaiti le tala. O le fika aloma ma le wha sātou roini o Iesu.
e whai ma latou tō ninga fo i pe o fita o ias. Ia e taunga tā uma mea, whako wau le rosa lau muri ale la koe kako. Ia ngā ailo la i leo le whalau ma le pakakai au, e la waku. Ia, malolo tai le ata. Ia, tasi ale aso e whapitra nei tamai. Ia, hasta i o nā foisa solonga leisa o ninga uma, kau leisi bahena. Ia, e fia mole at foi whaftai o na le whasalawina foi o ngā luenga ia ai au setalia, o le talamonia. O lea ua tumu wa atoa le leia i la atoa toa sfuru lima. Lea lea o i le aso tonu tasi o ke topa. Se vai le pavetele o le aso nte le ina su e ai. Ao le la malanga i le aso tonu tasi o ke topa. Nao na tau nu ua i o tasi le aso e marolo ai amatalo i ngaluenga. Ao le tatou sfuru lima la mono vema. Ia, lea la o toititi a atoa. Ia maolo a ngalu e fo i ni taimi. Ole tūlanga le pave na maua vanoma le pave foi na ato whainga luenga le atau. Mari. Ono nai tangata i o whainga luenga kemine. O la ua malo roa ratu ngā luenga, ia po ratu foi ua bae a mai ngā luenga. Ia isi wa tolu masina o tau sua ngā luenga. So e whailasi le au ngā telefona ta ngā luenga lo whatili. Ia sosoani e foi na ia ainga. Ia o maua le vanoe o atu wa whainga luenga loa. Ya, mataloa, a te ora maua tulama se aptei. Malo. Ya, o noa ia toi mulo dema. Ia mai loi foi lase malang, foi la tuma toi lofa ngā solo nei ngā ruenga maua i Australia wa ngā ruenga ngā full time. Ele se fape toi foi mai New Zealand. A matati ai loa ia ainga i Australia. Ia pe a fu fale tono a toi New Zealand. Malo, whaftai leo pepe mo le nā, so swari tā ua tele. Mo nā i o tātou tangata i nei, ia mai so i lātou. Ua whaingofia le malanga ua maua o lātou no whamau o lewa na Citizen i nei, ia po ua no whamau fōi. Ia a tonu se a ngā fōi le nā mo le lumanai, a wai ma whaina malanga, ia ma atu ai ma le tō lua ma le whanau ma le ai ngā toa, nei pa u ia tau sesi vaenga i te whia sau no e lau a whio. Tātai le ataua, nā whamnatu fōi e lātou. Ia o loo whamoe foi e fia contact mai pema sairi ngā luenga foi i Australia. Ia o leo awe tātou sanga company lea. Ai eini se wanoa mo January, February. Ia nao na lunga mai lava. Ia a lea la tātou ngā lue atu e sairi atu i la tau ma lai ngā tau company lea. Ina ia whaion whainga luenga. Maua tu pefsosoani e na ia inga le ngata i Sila. Ia Samoa, ia e fsotai me pele oru atasi li maono to tolu whawha. Mo se fsosoani e whawhatai tele le ataua, mangi tele ia kua pokalami o tō nefia. Alo whawhatai, ia, madria fo i le nganga i fo Faiva i lau whionga le ripule, tātou wheilu ai pēa, ai whaasoi fo ia o mo le teminei. Ia, soi fo. Le nā, tanuanga ma le whionga le ripule, o le Digital Better Together, o le lātou mautau ave le nā. E ao ngā mato tele ma le leime o ma tātou te whaia pēr whai tātou te tutu whatasi. O tasi a lea mea wā, mana tua fōi. Better Together, ia le wā mai nei o se mata upu fōle lo se tanga vai ale Digicel. Ia e fōi le upu, lea ngā upu wha Peritania po o le an English proverb, we lea tātou tu whatasi, ia, ai a whape tātou te le tūwhatas, e talalau tas. We stand together and, e maupopo. Ai a kā kōwhea i ngā ilo whape ngā, me whekuia i whai o apoa. Ia kuia risi, i vire maka o risi, e ngā o e ari e whape ngā. Whatalofa i le whaafunga mai o le tātou tunuu. E Australia, so se tawhalawa Australia o lo iai o tātou tangata, ia whapea fo i lea e kālesia ma lea e kālesia ma i lātou lo ngālu e ai. E le mawhai lava o na whaangaluina o tau i lunga le tātou api o fōringa. So se tawha fo i o New Zealand ei, mai lunga i Cape Rianga sa i o i le lo e Kalaias Tete. Ia, e le mawhai o na whaangaluina o tau. Whatalofa i le whionga i a Tangaloa whea tuna i la ulu. Ia, ma le whaletua ia se lepo i la ua le nā. O le nā ua wa aia le tātou whale o loa le nā sa iai i le numerous full ma le whā.
McCarthy Street, Hunhei, Christchurch. Le sa ave e le tātou vai o le vai aso le nei. Ia o le fo o wha moe. Ia o le a ave matoi fo i atu iai le tātou vai o le ola. Ia o na sefe e lola ia leo tupe o i lātou ia oka mamau atu ia le lātou vai mai au ki lani nei. O na toi asi tasi ane e lola ia lea. Ia le no whanga le nā. Numerous Fumal Fa McCarthy Street Restaurant and Takeaway. Polynesian food and takeaway. Ale sunga ia tanga loa whea tunai. Ia whapea fōi ia le whaletua ia se lepa ma le whanau o loo lātou whaatinoina. Ia le nā au o nanga wale whonga tau mawhai. Mese o le whale rofo le nā. E maua iai ia tau mawha umaro o mai Samoa. O le tātou talo, o le whai, o le ufi. Whapea nā fōi o le whangu u Samoa. Ia e mai se fōi ia isi tau mawha o lo o ngā sese yaso umo le vai yaso. E o lava e le aso sā. Ua whaatau to na i ai le to tele. Awa fōi ua aunga tata. E whai makuka se to na i o le aso sā. Ea. Whatalofa pitoa ia i lātou o nai o tātou ainga ma o tātou tangata Samoa. O lo whaatino lava nei a lātou pisinisi ma nei a lātou company. Amata mai o i turangi le i sifo. Ia, lo iai ia le tātou whale o loa le nā o le Tasi Market. Wale o toi Tasi Market. Ai o Grand Market. Le i o wahid ia ma le whale tua ma le ai ngā rii. Mawai fo i nāma le tātou vai. Whanga solo mai i Avondale, ia o lo iai ulu Toa and Sons. Ia, tō whai ia le vau, ia ma whapea fo i lo sāle aulo ma lo nātou ainga uma. O lo nātou whaatidoida le nā au unanga ma le nātou tua, o lo ua mawhai. Ia o na so sorry i o tātou tangata, mamana onga. O i nā lava i Avondale, o lo iai fo i elisi a tinae. Le Tuisa Mau Bakery, Tuisa Mau Polynesian Food, le sunga le epikopo e a maki, ia whapea fo i le whale tui a Liz, lau so ia ni whae, ma lātou uma o lo whaatidoida, ia le nā au uranga ma le nātou tua, ia, lātou fo i le wha malo ma le whaftai. Tātou se atu nai Kelston, o lo iai le My Taste of Polynesia, lo iai le tina ia soo, ia, malona fo i au ainga, lo o whaafsanga i tōnu lava, ia, ma le whaitotoa, o le a onga Kelston Girls, watu le wha malo fo i a i la tau, ma le nā fo i ngā ruenga ta ua, lo whaatino, o mai i o ta huhu, lo iai fo lisi la le Ulutoa and Sons, ia, mauto umo lo o ngā lueai, o le Dora's Market, le sunga tu le epa, ia manai o na alo foi, Anne and Dora, mauto uma, o lo iai na i car sales yard, tua oi tonu ale a wala na ma le sota inga, ia whapea foi ma le Walmsley Road, ia malo, whaftai le tau o tele. Tātou se e mai o tarau iai nā le whale inga foi o le Evelina's Polynesian Food, Sunbell i Otahuhu, ia matawha Sunny matawha, ia ma siolatou fo i ainga, ia malela la, o le tina ia Evelina and Polynesian Food i Glendon i Manurewa. E to tele isi tangata se yo o watu fo i aile whasoa, ma lau tau fo i au unanga ma le tautua. Ia, ai mana e le taimi o te papa i atu ai ma o siasi atu i ate utau. I le tele o company ia ma tina e pati no lava i o tātou a inga mo tātou tangata Samoa. Se mele lei i ate au, se mele lei le whailo fo i le whangati o autou au nanga o whale sui sui. O whale sui sui isi vaenga e anga i ai o i la tolo tāpena ina i a la ei ma ofu ia vai belisi la ei dea. O le ofu le nei, nā sa tāpena mai i nā Larissa's fashion, ia, ngai i le mawhai ana whaangalo ina fo i o tau, le uso ia whaasau, ia, whapea fo i le whaletua ma si o la tau fo e ainga ma le au unanga. E su i whaale le iei la ei, o tau wawa ima.
Ua wha au le lei atiri e le ofu lea. Ia lei atau sa vea ai. I so se taimi. So se taimi e o mai ai lunga. Ma wha a ilo fo ia le tele o ngā ruenga le lei. O lo wha atino e o tātou tangata. Whatalo fatu I le fionga le swafa. Le o Pepe Centenary. Ia te o le whaletua. Ia wha pia fo I le fionga le ngāwhtasi fui maono. Si a le ngā. Ia ma Pepe le tātou ainga ia Centenary. Baby Centenary ia ma le teine o Baby Whaapale. Ia ma siu tau ainga foi. I le nei a wauli. Ma le wha moe lo manuia me oma. Tātou wasiasi mai I Hare Road. Kolo I ai I le sunga ia tala I tonga ma le whaletua. Ia, ma le lātou foi o le My Taste of Samoa. Le leite le whaisa pasu ia a le whaletua le nā. Wha malo tala I tonga. Ia te oe ma le whaletua ma le no whaalo. Ia, tātou wasiasi mai o ne hangalo iai le Yasmin takeaway, Polynesian takeaway. Ia, te mai tai Tracy ia ma le whanau mauto uma. O ngai masango o wai kaula uma I pasi fo le go bus o New Zealand bus ia maisi pasi mo ina. Le bus depot na. Fa pele ki ola popo ali I au ve pasi I Whafsanga I tōru lava ma le library. Au te sauina, ia o whāloa kua I ngi ave pasi si ko korupe ko whangi uru pua se wha. Va pese, va tole, o le whai ka kala o kanga o le a kausa vea ma le ka ufu o ka kome ai I le sifururu o le auri. Ia le nā, tala mali o le swanga le va tele, tātou tali e ai foi, ai whamanui atu I atu tau, ave ta vale. Yo, po lau lava ta vale your own private vehicle, you know, from work to home and from home to work, yeah. Fa pena fo ia te utou masani il fa foi no ta vale la pasese public transport le ngata le taxi, yeah, fa pe fo I le pasi, o le au ave lori, o le au ave train, o le au ave courier, yeah, ai mase foi, o langa to tele o tato pailate ma kapiteni o le au avalele. Eu ia isi au ave ka vale mau ave masingi ma ai o te whawhatai fo I au ele to mai na o uina I o tātou pailate o tama matene ia manisi o mātutua lava I le ngā ruenga o lo whaatino pea a wale saunga le mū o whemalanga inga I le ea watu ila u whamaloma le whawhatai ai la tau so stemi lava e tūlau ele valele e mo muana o pati. Ia. E leilo e tangata po le alebe leino o pati whaalua pe whaatoro. Ai kau fai ki kilo ma mai whaka, what you looking at? Koe ki ora ku paki mo ungu. Ai, o la u whawhetai le nā I le atua, my personal gratitude and great thank you to our Lord and Heavenly Father for bringing us safe and landing that time. The first tire lands, and I know I'm on the soil of Samoa or America or the States or Australia, po Whelava, or Hawaii, or Pango, or Lalo. E tā ua I lo mawhauwhau. Ai sea, o lau whaawhitai le nā I le atua, ma le whaawhitai fo I le saunga le mua le teitei mai o le whainga malanga. Ai maise I la tau lei tono o le cockpit. Le au whaita ai le whai leita tonu I o. Yo, lo lato whaafoi na mai ia le waalele I le nāso ua tau nuu ai ma le manuia. Ai se leango le mea e tau nuu e te whiwhia, whaatali mai a inga, wō mai masani. O la ea lufo e whaatau nuu po le a se whaamuemuenga na tau nuu ai. Ia o le teimila e toi, toi fuafua I malanga. O teimi whaanoa noa na, o teimi nā e toi tilo, ma toi vaai I o lau whanua, ma ele, ma tangata, o winga le lei ato, ma winga le anga, ma le tau whaasee, ma le... E whapea sanga, po la mea ringa waka, e mistanga tol matuwainga, ma uo mai masan. Ona u te mai tau mea I a mionga, o winga o tangata, o fōlinga, o lato upu e whai, o a mionga e whai, ia, ai te misia fo I lava, ai sea. Langa e wa e masani ai I winga o tangata. E te loa winga o tangata. O winga malie, ma winga
mo mori ba ye se sa vali ye se mea o mana o se tangata o winga fo lele alo maua mai vao pe o le upu e whaile te malo o le tufunga o le alo mai vao ia ai wa e masani ai e mua kau ai e muli kau ai fo i lalo la ko sai mo sai peki mo me o iku fo i o levanga ka alo i lau pea sai inga ia le na whanonga mai o tātou ainga o me masani mai Samoa mo li atu ia te utou le wha malo le nei aso i o tau tiute ma Faiva alo Filiba ia ma le wha moe ia o le a wha pena o se malo longa file mo tau nu ma le saonga le mo i maota malawa a o la tou fo i o lo whengai ma le loto i fale ma le tiute ngā se senga o tau mawhitanga matu le wha malo ia te utou ia le mawhai ona aluloa la utou ngā ruenga ma le tautua i aso o ma wae e o mai le lava ma le vai o mai fo i ma le meo le tūlanga o le whari ia ma le fia whai o se mea wa e manatu whapea o oe o le polonga o le ainga o le ta whaalongo i tala i aso i o tala i titi o ta whaalongo i tala ale tina pe a fu le lava fu le o le manga ko o le ko kavingi fai akule me fai angele me fai me ai fai kau le kanga me fai le kanga me ya o ta miti o to ina male o le matu ya alenda le awale no fai atu I've heard your cries of thinking that you are a slave in your own home. Patele ai ko na sisile le tu le me fu mo ke va ya ku ya ila tolo fel nanga ren. A o nai te mam tina matutua mai o lo anga le ya te utou. O te mana tua ai ila tolo ngā lulue. Ngā ruenga a fiso swani. Ai mo se ngā ruenga e fai falo tangata matutua. Malo ya te utou yo utou tiute ya malo utou wanga le lei fo i mo le tausia le lei o nai te mamtina matua ia no whanga o whase atu iai ya e mese fo ia ila tau i mauta ngas ali mta mai ta i tausi mai pas ali mta mai ta i fo mai o ila tau e feo a i ku nei mai ya o ila kou fo i e feo a i meo orderlies fo le leo e ku nei le mai wa ui le mai wa uma le ola le mai wa kule i lalo le mea fole le whakalikari e o ngā ainga ma sa wele pāke le koe whai ia le ngā pe koe whawhangu lunga pe mwhain koe whai sang kofi sio songa ka mai o la o ko koe kari e la wari mo sore o a fo i leo koso mai ia mala tau fo i ngā lulue i leo mukuka o le whare mai Oso i fua o ia o ia la kau fa o ki aku ia sino mo ko si fo la Samoa ia o nei si fo wa tasi le tina mo lo tele to sanga o nga lue i le fale mai le nga te Green Lane ia fa pena fo i miro moa fa pe fo i tai o kilani ele nga se senga ma le fuatanga le lei o le tau mafa ina ia soifua maloloina le tangata mai. Ia ua lolo ai aso wale o toi mausa whino inga ma tina ale ua o teino wawai e tō whapea mai ia sifo. Le ataua o a ulea ua i nei i Samoa. Mai rape o ia e lai whaia mea ai a pātele ma le tō tele o whelela. I nā i le pārisi o muli vai i a pia. E vai ngā ruenga e o tangata e whai. Ngā ruenga tautua. Osi taulanga maola moisi. Ai maise, leo whai ngā ruenga a lea tua. Ea. Ia, mai atu ilunga le tātou api o fōringa. Oe umolo o mafuta mai ai. Wātalofa ia te oe. Ia, ma la tō ilunga le tātou Facebook page. Ma le tātou YouTube channel. Vai e lua tātou channels na wōlatu. O le saole nā lauri. E iai ma le tātou YouTube. Ia le whatalo whatua ia sina masina. Ia whapea foi ia loli me sepa se lau Channing. Talofa
loli, lau fionga tui sa lenga, whaftai le tua sa mole avanoa tātou te wheiloa iai, ia, o le anganga whaftai o lo tau lango mai, I me whai o le tātou te do, waitau apu, AK Sunshine, malo AK, ia, Amelia Whaamoana, o le whailau tusi le nā o le tātou au tusi ma le YouTube channel mai le lo I Wellingtone, Mafa, alo se fua Mafa, ia oile si, o waitau apu, si whasolo tuai lunga, whamole se o whatalo whatu I le tātou vaenga le nei fiafi, Hannah, malo Hannah, o whawhitai Amosa, Selina Siosi, ia whapefo inu au sala ropati, Salote Seu Manutafa. Tawalunga atu lau tala I le wheleo inga Samoa I le aso ana leila. O kota male faleo, kalo whai kota male faleo, mai fulingo kota la koui. Ina ua mai ona momoli mai nofo, ia matofinga foi o le ainga o le whatuatua I le ainga o le whono fautua Samoa, I luma o le atunu uma le au whainga luenga, I le aso ana leila, ia na whaia leo le tālusanga ma whapa I nai ia le wala aunga o I lato uma nei e le sunga I le te maa malo lo manu malo. O le aso le samatua I o tia o langona I le launga le whaife au malo lo manu malo. E winga I le mafua anga e lai na fitu ya I wha ia o a poa o tātou tangata. Ona e mafua I sea o le wha sau sidi. O le whasili au pule, ma le manatu la tau te fua oa le atunu. Ai ina ua sauno le ta malo lo, manu malo, I le nganga o le atua, e alai o na whaifa la puputonga tangata. Le wa vea e kalesia, I atunu I fafo ma atunu mamao, o nuu ia mafio anga ua wha mau popo iai tangata o le kalesia. Ma wa vea manu. Ai ai fo isi nuu la tau te tau mawhai e wha mau popo mai. Ai e a lava isi e whaia lea tūlanga. A o isi lava fo I e toso. Ma iai o la tau winga le manuia na. Whapea ua nao I la tau e mawhai o na la tau whatinoina. Ngā ruenga. Ai wa ai whatemutemu. Whatauanga vale isi uso a tangata. Olo iai fo ilo lātu langona ina ia mawhai. Ona lātu tau a soa whatasi se mea. Lalala lea e lai ona tāua tele upu ia e lua. O le poto male ata mai. Knowledge and wisdom. Knowledge is the know how to do things. E te ata mai I te lo whai le mea. Ioi. A olona tuu wha whea ngai ma le wisdom. Po ole au mai o le upu wisdom ina I mwhai ona whasosani I le wha maramla maina o le upu lea o le poto. Knowledge. Ona au whata o toa ai lea whapea. I le ao a onga ale tamate tai ma malo lo manu malo. Oka se tāua tele. It is the way that you apply those experiences to the knowledge. So, o le poto lava la tau I o le knowledge e iei pe ina. But wisdom is how you apply the experience to reenact the knowledge that you possess. E lea ngā e te poto ai. Ai o le wisdom le nā, o le whautautanga e mawhai ai ona apalai le whaatinonga o lau mālamana maanga I le poto le I atu. Wa le alafoni nā o tele ai na tala lautasi I le tele o mawhtanga ma tūlanga whapena. Ai o lo uanganga whaaftai le nā I le asoan le lai le upfolfola, whaafongafonga mai le tamā, malo lo man malo. Whaaftai le mana vanga le neaso.
whaaftai fo i mo lau whaamrianga. Ia, ele ngata ele nā, ua whaamanuia, ia Faiva ma tofi, ua to tofi i ai, ma wala wina ai i la tau leo a toa ai le au waa ma pū whangota o le sa whalau o Samoa le whono whawautua. Ia, te lai fo i leo muenga, te lai ngā tele ai, ia langa fo i, ia le tūlanga masani o le tātou o tino a wā le siva loa, ma le siva tau whai a Samoa. Ia, le lava na lafo i ainga, pai fo i le whasoa ma le whatau, le siva loa, le pa ia i ainga. Na tasi ei moe le pa ia i ainga ma tapa au. Na sao no ai ma malele le fionga i le aloli i afpuleai, semi afpuleai. Ole e te teifono le tūpā o Samoa le Pacific Leaders Forum. E whai ma whonga o Samoa ana le la. Ma whamanui ai, ia nofo ia na whai e le asuan le la. Ola no winga la Samoa. Leo a toa le tino o le tama o Vatou City. Wa toa fo i pu whangota o le sāwhulau o Samoa i lana whono whautua. E le ma whai lava o na tau fia i le fili e taa, ma taa milo i le vālea. A leo o whātu sao i laso le nei o le whonga le whono. Ai ai le tangata, o loo whālua luai malona ma whau whaavale valea na te le peti, le fili e mu o le whono le nei. Ia nei mata la ia le ia i stein. O leo ua tasi Samoa. Pe lima sfuru pe se lau Samoa na poto lenga na le ia na whapena atu upu e whai. Lenga le ni upu lenga. O upu e vatu i le alofa. Ma upu fo i e vatu i le lapata inga. Awa, oi e whalongo i Samoa. O e whalongo i Samoa. E whalongo Samoa ia i mātou nei. O au auna. Ioe. O au auna o tangata le au ngā nao ni tangata ave whi au man tangata e momori le savat. E le fia whalongo Samoa ini tangata. Whamai o la koui o sifi o la koui a mako leo aku e le where mele. O le whafonga Samoa. Ia i mātou ua nao ni au auna lea ngā e o atu e momori atu sa vali au o fasia i foi. I o kaunga loka foi o kou au kou leo suska i tu la fono wha military na don't kill the messenger, don't fussy the messenger. He is only a poor messenger. Au atau te fasia mo tau tau a ia le au ave fe au. O ia la fasioki a la fa whenga momori sa vali koe whafo i risi tu o le vai. Ia le nā. One ia vea oe ma tangata i tangia. Ma ino sia i lau a mio. Ai mai se o tau nei. O loa no tau uu suafa ma mamalu o nuu mafio anga. Lau i loa fo i o tau. Pea o tau a mio le lei ma o tau winga le lei ma tau sa fia. Ma va ai i le vā tangata ma le vā tausi. Ai au loa ina fia o tau i mea neo whala au whasaina ma mea le ava maa losi ma isi ma u mea le anga wha au popo iai ma le maa losi o le wha so songa satani ma le fili. O na tau mai leo o tau le mata tangata. O tau le leo mai i upua tangata. Au o tau wha leo winga mata ngā ma winga tu whanua ma winga pua e leo ni winga nai mana mia e Samoa. E mai ta wina ngō fie. Mai longo fie. Ia le na. Nao na ufa pe nā atu. Ia a wale wha whonga tāpua. Mai a lea tunu. Le nā la walo ia. Le sao wha inga lea i luma o Samoa. Po o whea lava. Aftai, sa whai ma vili mai. Ia le fionga le konsula o au le malo Samoa lo malanga. To e sea fo i ma lea tunu. Umo nisi o fuafuanga ma tutu no a wha le ainga. Wha le malo fo i. Pe mai, le atau sa vea. O mai le mafutanga le ne astalo fai le teitai ua malanga ai le mafai ona tu au noi lo na mafofau i lana to fa ma le fa to fa la inga po o a mai la u fono te tua i ai o a mai wa o le fono o lo a inga le nai te tua i ai ioen ia sa o tali malu watu i le fionga i le konsula o lo o manuia mea uma.
Walo ia mea uma. Wa uma na whaile lotu ma wha manuia e le au whai. Se au, ia ma le au whai ngā ruenga. Ua whinautu mua mapule i le launga. Ua langa le whaatau. Ma le siva tau whaia Samoa. Ua lafo le launga le pa iei ainga ma tapa au. Ua whaasoa. Ma fili tupe toa le manoa. Na tasi i le o whaau tūtanga. Tasi le ta uu i le fionga i le alori. Ia le nā Samoa tala fia nā ta te fia tala noa ma mamori atu. Ina ia sila Samoa ma whaafafonga Samoa. O tu ai ngā whaavaya ia tātou te mana o mia. I taimi o le mautonu. Ma taimi o le fefuri tuai. Ai maise o le tātou whaafsanga i. Ma pora kalame ai maise o mata upu o ngaonga lea e whaasino tonu le tātou whaasino manga. Ma le whaamrianga o Samoa o tau silasila iai. Nei lo le leie New Zealand le lātou mea valea na whai. Uma le whai unga, le whaamsinonga le Privy Council, le whaamsinonga silo na mawalunga le langi ma le lalolangi, o malo uma le taupulenga peretania. This is where the most wonderful legal minds, and it ends here at the Privy Council. Fi naunga lo ia, ngata i lo ia, ale malo tele o peletania. Nana uma lafo mai a New Zealand, la le bena fai New Zealand, sui le tu la fono atoa, sui le fai unga atoa. Aisea, le ala fo le na, wa laio na lato ta lepe le whaavai, ma wale toi a vea ilo se whaamsinonga, mani unga ni whaamsinonga a le talo sanga apili, o whaamsinonga apili New Zealand nei, e toi whaia mai le Privy Council le peletania se whai unga. They cut them off straight away. Because wa fai mai e peletani, ia le fai unga e le fia i ai New Zealand. Io. Ai au mai le vaenga lona lua le nā le fina unga lea. Mani unga le whaamsinonga. We ain't New Zealand citizenships. We are British subjects. Mai taulu upulena. And perhaps there's another legal argument in the future if we don't settle this. E whaatonga fiti, e whaapolokiki. Dea wā leo na whaapea ua maa le pelepe, ua maa sofa hai nei mau mea. Toi walu minute i leono, tātou o le tātou malolonga masani o wā, tātou whaasilanga, ia ma tātou whaalinga, ia whaatasi ei ma tātou talafou. E le tātonu o le itu la. E ono, ala whai mai sau i tina, toi fwoi mai la ia, te le mata upu tātou te le io o iai, e le awhia whidei, ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, ma le ātou sa vea, ma le sunga a la uli, Isaac, i le nei a solua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitua so le vai aso. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Rosoi fua maloloina o lo I o lava a ao. Porkala me fautal soi fua maloloina o le amatalia I le aso whao me I le valu I le whiawhisa ia pā ia le tula iwa I le bō a winatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Na alofa Samoa, wa ule nei o kāsuti alu, a wale suia le ngila wa ule ki o. A eva mai I le se furu lima iwa kolu, a mo. Radio Samoa, Vevela
Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tā alofa lava. Bua whaateleina le numero tangata ngā oi le nei atunuu. O tā vale, ma whale wa ngā oi am whaalangaina tangata ngā oi. Sa lipatia mai fo i se tasi po kalame le TV o le tele o nei tangata ngā oi. Lo i tu tonu o se whaalapa tonga mautu. Pei lava se company mau o loa tene. O se pōlenga tele le nei whaafita uri pe a tātou mawhawhau iai. Lona winga wa te tau o na puipuia le leia tātou mea tō tino, tātou whale. Ua whai ai fo ile nei mea ma awala e ola le eipisi se company o loo whausia alamo puipui whale ma tā vale. Ia ai whai fo isi tangu tāo nei masini. Ia ai te tau lava o na tātou puipuia o tātou whale ma tā vale. O na tātou toi mawhawhawai lea. Ai whape whea o na tātou pupuia le vaianga sili o na tāua o lo tātou olanga. O le vaianga leo le ola wha le nganga. O sa tani o le ngoi siri sili. O lo sau o ia e whaatama ia. Ma whaasanga tau mai ia i tātou i o tātou mawhawhau. Loto ma nganga ia pape na fo il tino. Lo ia tu ina mai le fefe. E whai maa na upenga malosi. O lo ia whaongaina fo inisi tangata ios fo ia mai ia i tātou. Petanga Yesu, ua o sau ia lato maua le ola, ia maua atiri ai lava. Pe whape whea o na puipuia o tātua nganga. O lo tele ma whau lai a lamo puipui o lo tu sia ele tu spaia. A whai tātou te sāwa vale mo Yesu stai, i lea tua ia so uma. Pe o na pese tā vita, ua whai oe mo malu. O le olo malosi ai le ua ita mai. O te nofo e whaavavau lava i lo fale whetā whai. O te whaatua tua i le paolo o au a paau. A o loka le whai toa le au so ona o le whewhewe i ai utaia i le afiafi o le ulua yaso na toe tū mai a Yesu. Na te tei ino o ulwhale atu Yesu ma whetala i atu o te fōa i atu le file mu i a te o tau. Ma o tu ina atu le anganga pa ia i a te o tau. Tātou te le malu le loko whai te to'o o tātou whale. Ai tātou te malu i le te talo whai te to'o o tātou loto i a Yesu e maua ai le file mu. Male malosi tātou te e ai le fili. Ta lia Yesu le na yaso e avea ma malosi anga o lo loto ma lo wanganga. Manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo.
taua fia le lao Samoa le lanu lanua wa pelanua na abe ile langi iyo tapisa vali vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tuolela taua ne souzi ete tiua ta fao aneia veliuliua ile solo tamaitai sama livali neile laungatasi sasala e manongyo na toula langa ani mana yele penga solo ai afoio la toata ile sabu o maya tato mua ia Samoa masiona la fanu o maya tato mua ia Samoa masiona la fanu mua In this update, a coroner's court has been given a window into the Moss gunman's life and his lack of skill with firearms. The inquest's second phase is continuing with evidence on gun licensing and firearm use. A police statement by the offender's sister Lauren Tarrant has been read out, describing a normal childhood as brother and sister. But she says he lost his way, spending time on internet forums and developing right-wing sentiments. Earlier, a firearms expert told the court footage shows the gun use was cumbersome, low in proficiency and chaotic. 3 people have now been charged with murder after a man was found dead in the middle of Auckland's Point England Road this month. The 53-year-old was found dead 10 days ago. Jacob Jones reports. A 19-year-old man was arrested today and a 21-year-old man and 22-year-old woman were arrested last week. All 3 have also been charged with aggravated robbery. A Wellington City councillor disagrees a Crown Observer would help the city. The council's pondering how to make savings to its long-term plan after reversing its sale of airport shares last week to keep them in local ownership. Local Government Minister Simeon Brown says the change of direction raises serious questions. Councillor Tim Brown says an observer would be a major disruption and wouldn't help councillors solve the problem. The councillors need to sit down and arrive at a majority vote for a long-term plan. A fresh wave of lawsuits are accusing rapper Sean Diddy Combs of sexual assault, rape and drugging. 2 females and 4 males have anonymously filed at least 6 actions in New York. Lawyers representing many victims say they expect to file many more cases. Health New Zealand is clarifying a memo around language use. Waikato hospital nurses were told last week to use English in clinical settings. The health agency says patients should be addressed in one language, which could be English or another. That's news. In sport, Liam Lawson is refusing to buy into the narrative that a grid penalty means less pressure for his return Grand Prix in Formula One. The Kiwi driver will take a 10-place demotion for Monday's race in Texas, inherited from Daniel Ricciardo. Red Bull boss Christian Horner told the F1's official podcast it means a soft re-entry for Lawson. Lawson's told the same show he doesn't see it that way. I want to have the best possible opportunity at performing. And you could look at it like, yes, there's less pressure because I know that I'm starting off the back of the grid. But at the same time, as a driver, you want to have the best opportunity possible. And I know that that's going to hinder me for the race. New Auckland FC A-League football captain Hiroki Sakai intends to let his on-field performance do the talking. The Japanese defender will be supported by all-white Tommy Smith and Australian Jake Brimmer as his vice-captains. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Alofa I lau pitanuu. Masiaki ane ngai oinga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu ua au kilani. Mai mea o loo tutupu il taiminei I lo pitanuu. E o I talafou ma mea o loo tutupu I tāma ki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai il mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala.
ina ia e mawai le tele o mea o loo foina atu i le taupitunu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu. Local. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa ale tonu tongi e talafo mo tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Sa ufu, ufu, ia
sauno ala e Samoa amata ususu lea yulia luile atoa sulu ile malo mama lua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ioleta so asili le mata ina Faiva malule faiva Isilile sila sila Taula wangaba Isio sasa Ele mamaluna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mamalua ila valo sau noa Yolo andele fua malepa o fai malie o lepati malepo Seifa solo faiva saongia malene iaso Soala tele la vale fata fiti Kaualunga le sona ta fiti Uteo fia ngafa asamo Moni lava uasili Faiva malule faiva Isilile sila Taula wangava Isio sasa Ele mavaele mamaluna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mamalua ila valo sau noa Faiva malule faiva Isilile sila Saula wangava Isio sasa Ele mamaluna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mamalua ila valo sau noa Ia, toi whatalo whatu i le whaafonga tāpua, ia me se fo le sila mai moa alo tātou atunu o le nei a fiafi, ina wa 5 minute o leo mo te ai nei tu lai ono, i le kwata muribuli o le tātou Pole Columbia o le ngā Gagaifo Faiva, a o tātou malanga whaatasi mo tau i lunga le ala tele, e moli oe i lau maota malau lawa, ina ia e saunga le mo, maala peo mata, aua e te moe a ea. E le tātou li poti leo tau nu mai tu sai ma le whanawelawe fuolo tu lai mai. I le wā o safata ia whapea fo i la fio anga o si umu. O i nā tonu lawa e whafsanga i mai o le talawhatai ma le alo. O le afio anga o tawhitoala. O le tātou li poti lata mai la le nei. Mai le Marine Pollution Advisory Committee, ia e tu sai la ma le vaenga lea o iei nei ia le tātou HMNS, His Majesty New Zealand Service, Manawanui situation as of October the 15th, e iei le so. Lea lai wha mai nei, o le vaenga fautua lea le committee, o lo o whau au pea o na lātou. Mo le whaalongo le tunu, langa li poti fau wale le whatu asau. Wa u te loa lai te nofo ai popole ma e mafau fau, ia po le ale tūlanga o lo iai, ia le mata i tuina. Monitoring process i oi vaenga nei. Awa o nuu uma nei o leo o lo o a fia. E le ngata o tawhitoala, o salamumu, o nuu suatia, o loto whangā, o vaiee, o sa napu ia whapena fo i malefio anga o sa tawa. O le mea mola le tilo i le komiti nei mai tā whitoala. O le lātou pei manatua fo i o leso, o le aso na nafi. O le public holiday le po o le aso malolo mo tangata lautele. E whaelonga ai ia le aso sapa e pae o tamaiti. Ia o le alana tula i mai ai. E le ai mani tā whaonga. A inga na whaia. Ia po ni tangata papalangi fo i po ni turisi malanga mai fafo. Nā nga i atu i le no whanga lea na fo i
na matua ma ngoto ngoto unga ai ia le vai le vaale ne o le mana wanui. Le fo ni tangata o le o toso ai fo ina ia le pa. Ia pa o le whailoilo lea fo o le teipalanga a le vaenga su nei. E le toi mawhai ai o na toi whaatanga ina ni tangata mai a fio anga umanei. Ia po ni tangata fo i mai nisi vaenga lea tunu o e fia o e ka whao ma soli sa paki leo sa. E na toi anga i e ina. O le headquarters la, le response headquarters le ua whaatuina le ofisa i tawhitoala. Ina ia mawhai ai o na mata i tuina mai loa me ia tupu i teimi uma. Every 24 hours they're conducting, these surveys and assessments o le wingo le na upu. O le whai ma test le suavai. O le whaua mai i lunga ia le tele o nisi o vaenga o le masalomia i le sua u whaatasi e ma le limu a au. Mantua fo e lua to ai ngā limu. E le limu fo e lele e ola i le alo alo. Ia, ma le limu le atua au. Nea lava la o whaau o pēr o na test. O nisi neo whaafita au o tula i mai. Mantua fo i e containers te tele tolu lea na pau ese mai le. Mai lea fa ma ua tāwhi whea la containers na. Ma ua apiritia e lungo lea au. O le popo lenga le na. Ina ne i malepe containers. Ia a poa ia utolo ia i tonu containers nei. Ai o lo o maitawina. O lo o poloka ma ua whaaleanga i nai se tele o le vaenga o le tātua au. The 3 containers continue to cause damage to the reef, and it's still being observed over the weekend, and now drifting some 100 meters inwards. Alona winga la leo a matano ese mai containers te tele ne lo tam fai ia ai ole si meta o le tau no va te tele fo i tolu o manwao ia. E ta se lau ta i lua se lau tanga ta whai ngā luenga lo i lunga. Ina i mwhai ona tilo po lea se awa no e mwhai ei ona salvage, luenga le upole nā, pe mwhai ei ona toi wha ma popo, ma pue, ma au maia containers nge i lunga va te tele ia. O le si vaenga o leo tilo ne i ai. From the New Zealand Defence Force are currently looking into options to remove the containers. Ia tasilana vaenga o leo soswani ina ia ave ese mai containers te tele na ua paulia i lunga o lea au. Mai fōlinga mai ai. E ta tau na wha au pēr su enga nei. For contamination ai o loo wha maunia mai. O pūna e tolu leo lo sau ai pēr i le swau u mai ele o le masaa sawa. They're slowly leaking. O le wingo le tala le na ele o sawa fo le a o le lava e vai tu lava e masaa ma tafe ma lie mai lava pe ale me fo le a kongi o se me ma ai fo le a ko se me lo patu ya etele va veifie na walanga vai singa madia fa pe ngala bele kula i me va ale. But if it is given huge amount of time without any action to be taken, olona winga ale vave ise e fai malia ya le spill ya male liki le na ole vaenga le malo tom fai na e fai ti ai fo i fa lenga ina o tato ole au ile tu lai valu ile tai au na le la e to tele ia i latou le au maulu le ana latou whailo mai o loo iai pe la le liki le na i vaenga i o le vaa e pe ona ta ua diesel fuel into our oceans o le tafea i le tatou ai o le vaenga le iei o latou wata i o mai lunga. The online shoreline assessment by the committee confirms there continues to be no signs of oil slicks washing ashore. Nana winga ngapa ile ngata wa utosi sila tule ile taula le nale o le va. Wa visi kama i kaula ringi ki va akele. Ya e fa penala ma utosi sila tu fotasi ya ile mele na ile taula. O na utosi sila la ile lo loto le moana ile mele tu ma ile si tangata le diver ia po le tangata maulu foi. Ma le mamau ese mai i ele mawhai.
I le mawhai na toso e stangata tō tasi le taula lea o le meo le masini fo le malo na afi le i tutonu o le waa. E toso e fōringa mai e la i titi. A au te lopo o se fulu afe tane le mamafa o le mamafa o le taula le nae ta atia mai ai. A mana tuala o le vave ona e lea mapala le mea le na, le taula le na. Ia, e mwhai na afia ai le tele fo i o ia mawhi ngota, ia malea au. Ia, ta whewhela le teimi e toso i le taula le na. Awa a whai e toso, e le mawhai ona tosoa. Awa a toso e matua whaaleanga ina umaale a ingo amuna ia i le a au. A e tatau o na matua i si i malele, pe silingi malele i lunga. O le alau wha mai. There continues to be no signs of oil slick washing ashore onto the beaches and misiano whanga nei o inai ta fitoala o Vaiee, Salamumu, no suatia, loto whanga, sa tawa masanapu. O whalongolongo mailo tātu wainga I vaenga I tu lai mai nei. For my all claims of diesel fuel, contaminated events are being verified by the committee. O lo whaewo peona ave lunga samples fo lele o le seawater, o nisi o le o maua mai eita ma ia, o le vaenga o le seaweed, ia po o le limu a au, po le limu sami, mai vaenga ese au nuu ia pe ona o whaeilo atu. O ave ia le tele o samples nei le tātou company, fo lele po le tātou whalape putonga o le SROFs, Science and Research Organization of Samoa, ina ia whai ai ma mauti noa. E leise mea o contaminated, po le contamination, o le winga le upulena, po ua afia I ni mea o ona, ia po ua afia I nisi vaenga, fo le whaaleanga I nai, a tau mawhai tangata po o ia, po a lava mea ola, ia o le afia ai. The fishing precautionary zone from Safata continues to be enforced. Whaasa malava tangata. Amata mai lea tu Safata, sau uma ia manu uia, Salamumu, no suatia, loto whanga, ai loto whanga, Vaiee, sa napu. O sasesi no toi whanguta I nai le mele na. O te tau fui no malama o tātou tangata ele toi tau whaasaina. Mai leifu se mea kukoe o I kai. Lesi vaenga tāua mo sila fia. We acknowledge and recognize the loss of income and loss of food source due to this incident. Ia, e lai wha malulu lawe tangata, wal tō tilo tangata. O le lātou ngata I whale lea, o le mutai ai lea, this is their livelihood. E whango ngota tangata o le tu malo sa whata. Ia so uma. Alona winga. E taura te lese compensation, pe ati tilo ia I tūlanga whapena, ili tūlanga o tupe moleanga I luma. Awa, o le ala kou kawhio fia, ono o le whaalawe lawe I le ngoto le wa, alea mele swau u le tawhitafe maari e. Whaaleanga ina umai, these are food sources for the people every day, routinely, o le mea le whai, e whai le meo le umu ulu I lunga. Ai whalango mai I aorengi pua amangi mo, ai whalango mai I funga o lori, o a uma ia me moa I le sambi. Fi ngota se yo lava I meo ia ma mea whapena, o whango tangana, ia o tau mafa foi na. Ielisi no ta upulea, a second community consultation will take place this week, asos fufitu talatu taiao, I le asotofi, afo se fulu le taiao. O le a whaia suenga patino lava I le ngātai whale, ma le alo o ta fitoala. Iwa se fulu a inga I sa whata, lewa umana ave ele whautuanga whamulmole. Ina ia whaawau o na lātou li poti atu, ia ni mata upu lātou te wa ai ele ngātai whale. O lono winga, e ia la tangata ia o le nuu lava lātou ia. Mai areas uma ia, e peona e tawhitoala Salamumu no suatia lo tofanga, o a lo tofanga, whapea fo ia Vaiee ma sa napu ma sa tawa. O lo ia ia tangata ma ainga wa umana whaatonu e le matanga luenga ma le headquarters lea.
ina ia avea o se vaenga o le suenga o le suenga kaufunga mo wingi kupenga ngi ainga. The public residing in the affected area is encouraged to report any debris or any diesel fuel washing on shore. Ma ua whātunu min fui lato. Ilon winga e whaonga i telefoni, whaonga fu i meo containers. As wasu mai ai i le suasami po fese vaenga o loo filongi ai le suau. Ia ma whātunuina i lato e tau na wala au i le tamaitai o loo whaululu i ai i le porkalame lea. O tuala mali i Wendy Pongi o le telefoni. Ia, e lea o ngā ia tātou nei, ai maana i a pele watu ina. E te uwhaalongolongo mai nisi o le atu sa whata. Na whaile i ei whai maile i ata o sa vea vini i fore whinga ngā le wakusko kupe. Mai vini a whinga ngā le whikwiku o walu lua o ngawha. O ke lei whai aku e mwhinga whain kou loun sole i ngā le whinga o le whinga. Ngā roa koe wa aile mea ngā pauli aile wa ama le mea ngā kawhi suau. Ia numera nā le whine. Au te lei whai atu au tau e whai intou loun i nā mua koe kou kupe. Whikwiku o walu lua o na wha. Mo le toe avanatasi a lunga tātou wata nā wha mo le lava lauli. O le ata mua le nā. O le vaenga le nā i nisi o le au whainga luenga. Nisi nā le au whainga luenga. O le au whainga luenga le nā le Shoreline Assessment by MNRE. Mai le tātou company. O le IMF, o le MEF. The Ministry of Agriculture and Fisheries. MNRE. O le mtanga luenga le nā o puna oa wha le natura. Ia ma le MWTI, the Ministry of Work and Transport and Infrastructure. O le matanga luenga mua le nā le MNRE, o le matanga luenga le nā ale fionga i le Minster. Ia Honourable Toisusulu Cedric Schuster. O le matanga luenga le lua le MEF, Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry. O le mtanga luenga le nā le fionga le Minster i le sunga lauli ale mali atoa. Honourable lauli mali atoa. Le ua teo polota i vau Fossi Schmidt. O le matanga luenga lo na tolu naolo ngā lui whaatasi nei MWTI. O le matanga luenga le le Ministry of Work, Transport and Infrastructure. Ngā luenga te tele. Whila ua inga i lunga o le whanga ele ele. Whaatasi ai ia mga awala le malo mga luenga. O whaamaru le fionga le Minster ia Honourable Olo le atoa fiti a foa wa ai. Ia o le mai uman matanga luenga ni i tolu. We can confirm there is no diesel fuel slicks washing up on the beaches. O le utau tino mai le matanga luenga o mai e tolu. Ina ia whaamaunia ma sila ma whaafunga Samoa awai te pole vale mo solo whi. Wai tū lolo whi e ngofo roa e vini Samoa. Rewa ka umai e mama. E while mbu. Mai whaalongolongo mai le tala no toile a tau se vea. Ia ona toa la ia lea. Ma le eise pole vale. Vai fo le si ta atalo na whale na. Le na. Wau tau si la tula i le atalo na whale na. O le whailonga le na. O nai tama i swau ufo i le naolo o tafe pe al nai tu te vai atu pe i ila uri fo i lea. So there's actually some leaked fuel, diesel, but not as much. Lona winga ana wha pe saula o le atale na pu e mai le vale le bantua e ai le taunu o le MHS, lena taunu o Canterbury, e tolu ia helicopters na batua yan le lai le taiao. Lona winga la o footage na e pu e mai i le air. Le la whasa o toi tutai ma li poti lea i le article lea. Ia ma le se toi vangia kasia lua le ai nala ua wailo umatua i nale.
Ia, o le tātou li poti la ta maile nā, o le sila atu le nā I ata na ta po e mai lunga. Se o tō ta ngai ma sila neila I le lo loto le sami. I ngā tai o le tua au lea o safata. E luatu lava, mos whatita inga, se tu maia I lau, ma se sila I whapea la o le alo lea. O le alo lea, aluatu ai lava, nana aluatu a, ma ngoto lo I lalo le. I tua moana, po tua auna, lono winga o le matua lo lotoa I lalo. Le fua le mwhauna I lo atua, le vaa la ua ma ngoto wale o ngā ele tonu wale na. Le a mai ia footage from the helicopter up in the air. E te le lo atua I lalo. E leo sta mai whawhi tauri lana ma taupu lea. Ai a whai e puna pea, ma liki pea, ma masaa le mu mai pea mo le umi o le are umi. Mo le si lua I tū la, o ia le si lua aso, tolu aso, wha aso. E ulava. Mai, o le si lea po lenga iai. The pressure underwater. The pressure underwater is humongous and overwhelming that they could actually. Mana tua fo ele mele alai a o ina mangoto se mea. O le malosi o le pressure na e toe au whanga atua le ea I tutonu o le waa. E mawhai o na toe alwange no na toe anga I fo lunga I se ma I lona ma mafa. I kilo kalama e fia se lau pe fia miliona le mafa le waa le. O le pressure lea, na ufai tau I lesi vaenga o susu engo mene o waa mangoto. A o ina tele le pressure o iai lalo o le mea lea. Ia po le maulolo fo lea, e una pā fo le vaenga. Mama lepe ai ia meo mene I o tane. Ia o le no winga, e tau na tātou. La tātou me whai. Le ska ko me whai le mele. Na o la tātou poto marine biologist and marine experts that can actually do the action and react to this incident. But o le mea tātou e whai ko kuri whai lalo. Whai kaulo kuspa I makakalo I so umo. E whai aku kakalo e kari e ko inga malo ma kua whai mai. Ia wai ngā wha usausa whai mai e kakalo ma whai kaulo kuspa I so umo. Ai longa kakalo ma adu se loko. Whai aku whai mau le mole au ke alu ke loko whai mau kakalo mo. A le tau o le mele o te whatu e whaatatanga la fonga. Na o le mana o le atua, ma le ata mamai whaapitoa, maanga waa whaapitoa o masini. E musui ai tangata nei ma le whaatino ina o le ngāruenga. E mawhai ai o na tau fia. Se malapa ngā matauti ai whaaleanga ina ai e le ngata mo le teimi nei, a o soifua tangata ma le nei au ngā tūpulanga. Ai whape nao na whaaleanga ina ai le rumana I ma le manui o Samoa ma isi au ngā tūpulanga. Wa waila I lewa amakang whika ngu. Lewa amakang whika ia kawhikoala o salamumu, ngu suakia, lokwhanga, vaiee, sa ngapu, ma sa tau. Ai sea. Lea ngafo I ala usu I kai. Lea lei no whai atu. O le ngā e o Faiva o Samoa le tai au le oso le la. Ia lau uma whai me anko. O le silo vaenga. O se I le ola. Ia malau tau. Ia. Malau tama I neifi. Ia ua olo I tai I le ngā tai whale. O nisi whangota I le alo. Talatu au le talawhatai. O nisi. O lātou Faiva. O ngā tai I le moana. O tua au. E tua I lea. E tua I le moana. Wau tau si sila tune I loto le mea. E anga I eitangata. E la leo te whatua I nei pule nu. Fono wha vai o nu. O inisi ata mamai o le tau nu. Ma le tau fono wha vai o lo tau I tu malo. Ta pena le lei, le teimi le nei. Ia peanga o wango ia whuna o whongo I kumalo. E kupu se me whapengi. O le wanga o whaiaku. A mai se pepa ngale se I o draftinga. Peno whao e ma draft atoa. The background
o le mea le ua tupu mai. O se tala whate tai mai le amatanga, o le mea le ua tūlai mai. Whatustusa I le mea sa masani ai, the routine livelihood and events that happen. O I sa wai le mātou mea ai, tae au, o le aso mātou te whango tai ma lea. Fia aso lea o le atau fia I mātou o le mwhai toi whango tai na. Da ngā te whale mana mea sa mō mai I le mātou funga ma mākou kui ma sea ma mea uwhapena. Tango e place, tango e fuafua, calculate le amount o lau mea ai e masani na mau mai ngā tei whale. Whaatele la ia le whainu mera o tau o le ainga, maisi ainga, tu iai se monetary cost on those things. Ia malau taimi, kokongi I malau kaimi, e ke aruinga ka I ke whangoka. O le tātou te tali e. Alana o mana o ina ia e maua le ata ma le fia. Ina ia whaatetea mamao, ina ia whaavanga e se ailo loto mai I le matauti o le mea le la turai mai. Ai o le tātou matawhai oi. Ina ia whaamamale a venga I lo mawhauwhau. Ia au te mawhauwhau tele iai. Ewi ana e loa o le mea le rea o le a turai mai. Ai amata fu ina ngā yoilo mawhauwhau. I le tūlanga e whaavasenga ai. Le tūsio se pepa e whaamau ina ai mea uma o li poti I aso uma teimi uma ao ma le pō. E fua I ai le ngā luenga. O se compensation e te loa o se tupe talawhenga ai mo le tau ainga. Ma le si ainga. Le nuu. Ma le awhiu anga po le tūmalo. Ya masisi o mafofo de menga le fa pe o ku wa de malo ku wa makanga luenga le miskao o puna o fa na tu ku ya ko sulu Cedric la ke fa le menga ku ya la auli le mtanga luenga o fa to anga ma fo ma finga Faiva o la fumanu ma vai ma va matua tu ya olo la te fa le MTI yeah. Tiute foi le dao le pule du. Tiute na o resi fai pule o le tumalo ma I lato uma e ata mamai ma popoto. A fai o lo tau ma ta whanga sa masani o no mai I aitanga ta whawhau e tai to sfuru le aso ai tai to se lau ta la ale a foi ale turisi. Ia, o na upo loka le afe ta la sa masani o no mau e tangata e to se ele nuu. Mai tangata e to se fulu ia na otu. A whaila e otanga te tō sfuru le tai au. Tā I fōle sfuru lua ua vela. Ua motoa I mafo e pa ui le la. Ua le la wafo I ka ere ua o. Ai o mai lisi tō sfuru I le auri. E no nofo ele o tangata nā se ia mai le leia la tū tā whaonga po le tāo le wha po le lima. Toi whae e toi o. Sinsila la iei. Lua se fulu tangata tu risi ua whaasai o ngā ele mamata whanga nei. Ona o le whaala be lawe lea. Tā la le tupe. Ua le maua ele nuu lea. Whaatele la ia. Fitu aso le vai aso. Lua afe tā la ele aso. Fitu aso le vai aso. E o mai ei tangata nei. Se fulu wha afe le vai aso. Le tupe ua le maua ele nuu nei. I tā whaunga. Ma whaunga whapena sa moa. E te tilo whale ma fau I ai. Ma fua I ai le mea sa masani ai. O lea la ua toso le pā. Ua le mawhai. O maua mai le. Ia le mata upule na. Ia o li poti la ta mai le nā Samoa. O wālo si le fia. Ia ma le tūlanga fōi. O lea ua o iai. That is our latest marine report from Samoa. For you to understand. Ia ele o moe, mantua la le po, le ua malolo tangata o. E ei Faiva e o le po. O lamba. E alu lamba le po. E le si se koe lamba i linga. E le si se koe lamba i linga kai fale le po. O la lamba umakanga kai o i le. Ele makuku. O ako me lama yo ele makuku ori.
O kau kaile mo tau tia. Tātou o mai, to sfulu iwa minute tali tu lai fitu. Tātou tau alunga. American politics. Tātou se mai ele mawhai ana tu ua. Tō whaafonga mai. Aso sfulu ma le lima le nei. To sfulu ma le lima. Ia aso le masina o mati. Oia le masina o ke topa. Male aso lima o novema. O le aso le nae whaatino ai le whainga whiriwhilinga a le malo tele o Amerika. Le state o Amerika. So it's less than 30 days. You're looking at 20 more days before the presidential election is over. Po o Donald Trump. Yeah, po Kamala Harris and Tim Walz po Donald Trump. Yamalang kama o J.D. Vance. And what happened yesterday was remarkable, ladies and gentlemen. And mase foi whaafonga mai au tātou usoma tō whawhine o tātou ainga mele malo telo Amerika wana o wawa aia tu. I le tātou por Kalambe la sto na ina se te anei. Ua iwa se furu ma le fitu wafe tangata mai mō tātou por Kalame. 97,000. Ele lope to esu etu nei pe umul por Kalame nei wo o lunga wasilia le se lau wafe. A le tala o lo tali mai ai ia Samoa o lo i Amerika. Fitu se furu pasene o tangata ia. Lātou te langolango ina, the prediction. Ma lau valo anga na vatu. E mafua ma peis I lunga o whai unga, ma mea sa tutupu. So there you go, 7 to 75% of a lot of Samoan that live and reside, whether you're a citizen or a permanent and national citizen of the United States, or you're still floating around. Ngā ke whaau peo pea lava. Ele I maua se si e whai ilo si kisengi malo ngofo ma. Na, fitsuli mal valsfu pasene la tau te langolango ina la o fi naunga. Ma la o fi naunga le nā lewa avatu. Tau te mai mōma sila iai no tau vava ai fuela ai ia I swingo me la whai. Ele ma whai is te malo whai pis nisi. O lea na o le pese lona pilionea. Ai le ma whai on totongi ana pili. Ele ma whai on totongi ana loia. And he's so used to that. Mai silsila ia ia mafua lau talo no uma sao nol te malo. I will be a dictator from day one. Pule whakominisi, pule manosi, pule peole, pule hikila. No, those are my own opinions, and they are qualified opinions because I've already had the facts check. You know, tele ana isi te mai taim na isi fwoi tina na mātou whinaua fwoi lele mau. Ma o whato to alawa iai, o tau tina. E te tau no tau sila le manuia. Tau te vevesi le mata upu lea o le abortion. Ai wa umana o mai e Kamala Harris. O tau sila le mata upu na pe o te le lope malama i sesi le Joe V. Wade. Ile ave se ina e Donald Trump. O lea ia te tau o tinam te mai ta I e pule ai latou I a latou faa I unga e whaia I o latou tino. And it's basically referring to abortion. O lea lau fua e whai ai. A o tupu mai se whaala velave I lau to lua. And o le utu le toto. Ma o le mawhai o na tau le whare mai. E whai se tong fitinga e tau whiele mea lea, ma ia whaapa u ese le pepe lea. Turau whaifonga le tunu. Ai tau atu po loka mai leanga e te whare pui pui ai le mea lea, whare pui pui ma le whō mai, nā te whaatanga ina le whainga o se tau tonga whapea. Le utul pala, oti le pepe, oti ma le whawhine, e ona le tupu el whaaravel nei. Lala ngona o el tama. A oina, lalo la ngona I tangata na whaia tu la whono ia. Lala nāti nāmu te mai tai.
Ese tātou whinaunga whaale lotu ma le kalesia ma mea umana whapea o le ama, le ama, le ama. No. This is time for us to rethink our position in terms of what do we do to our bodies. Whai unga le lei ma whai una whaia o e o tau tina, i o tau tino. Awa e le ma whai, la le fasiri, ma le tali le mata upu lea. Se teina I titi sfulu lua, sfulu tolu, sfulu whātau sanga, le matua. Aia a fia, e se a fianga, mai se whawhi tā uli, o ne fiu so inga wha soli tu la whono, e a fia ilon ta mā, po lona ta mā whai I to tonu, o lona ainga, ancestral relationship. Are you going to carry that to full term for that little 14-year-old girl? Because the facts check that I have a qualified opinion and my full 100% right to tell you what I know and express and explain myself in simple terms. O tō tina le tunu. O tō sisila ia fia me Naomi, Dr. Naomi, mataf. Tu sa pele isa na whanau e ala, iuna tu wa ia solo ila wani, io tu le epa maisi tangata, e whao ngāle nā mea, e tu i eile pātua o le tamaitai pāle mea. Ala ala tō sila i ala tu whanga atoa ma a inga o le teine. O whea i ai a fia me, e lo lofi i ai tamaitai, ma ta maiti o le ainga, ma le ngafo le ainga, e tausi uma e fia me, o whanau uma nā fia me. Tama matene o isi na ua mātutua, whai ainga, e a fia uma I o, I le mauta. E whai fe au o fia me. E tautua ma au auna I a fia me, ai sea, langa le whanau o fia me. Pe whaila, pe tusa, ele I pa umai o na suru ngā titi, ma lona manawa tu lau whaafonga le tunu. So ia le whai o nātala māta ngā maleleanga. E tau valea ma tau leanga I nā aile ta mai tai o le tinao le atunu. Io, lala foi lala nā lea no whautu atu I tinao le tātou tunu o le ngata I New Zealand nei. So ia le tā ina se o tō. Mā whau le le I ai. O la wali I o mātutua le tofi. Wa levana nau le tofi. Ma mana na o e feoti le tofi. Le ala le nā e a leo na ofai atu. Tina ma tamai tai o le atu no. I le ngata I New Zealand nei, whapena foi walango whinaunga I le ai whai nei e tātou. O le a ia tau o tina ma tamai tai. Ai au te tilo atu. Tō tele o tau tina ma tamai tai, tau te lea mana ia. Tau te le whaaloalongia foi. Tau te le fia, tau te o tala e whaatupu e nista ngata. Lale me leanga Naomi o whai atu. Lale me leanga, lale tala leanga. Ale fionga le sa whaapito o whai atu. Ia te o tau tai tō tasi. Has she ever personally insulted you in front of you and her in a personal conversation? Tali, nothing. Au whesa wele tau wita, tau te ita I tala tangata ia, tau te lango ina. Au tau sila I aile tala noanga atu le epa ma le ala. I le aso sā lena se ima vai atu nei I lunga o le polo kalambe le au vale na I Sydney, Australia. Sau nufo mo whalongolong. Tapua I mamata mata. Ini ta I tai. Ua matua I maua lalo tele le tūlanga ua tuu iai o la tangata. Nā mata mai le porokalame le whaaleanga ina o le mālo, whaaleanga. Se ia o lava ina mau loa. Le taula lele le mana wanui, lele pa umai o sa whaka. Mau lo le taula I le I o la audi. Na uma le lei. Le polokalame, tasi le tangata e whaatūtū iai.
Upuleanga umo tua e inga o lau ino o le pepelo ma le whata. Tasi ana o lauli. Alu a tō le lua i le tolu i tū lao le porokalame. Na o la auli. Na o la auli ma lona pepelo. Na o la auli ma na whanga. Na o la auli ma na porokiki. Na o la auli ma le whasa lau eka wa ave. Na o la auli ma na pisinisi. Na o la auli wa alu saini. Na o la auli e tupu ai le mele ma le mele. Fasi tō tasi pe o le ngata, pupula. Ai whaia, ai le tali me alka malo. Le ala le nā, e tatai ei e le tua, male nganga pa ia nganga o tangata. E toi otu, toi tilo ma whaalongo longo wha mai talo whai. Ala sana whai ai whesi tama. Tu tui atua mata ala e pupula mai. Tui le manawa, tui mai malpatua. Sau nofo mo tilo iai. Ao sesi fo I whapea mai. A o le taimina iai la urin matula I mai tono o se poutu malosi o le HRPP. O le malosi o le tama le nā sapu I pui ai le mamalu o tui lepa. Sapu I pui ai le mamalu o le whawhale tui o le HRPP. Ma se e mafolau ai I langi maa. Mo le fast food tausanga. Yo, a tonu le fast food tausanga, o teimi sa ie le tamaro, sa tau tua I fo le tamau la uli nā, ma le tō tele. Ai, e la ulu nā tala ma la uvava ai ai. E te tau e ona toi seu sila sila. E le toi malo se whainga malo, I ni ana whaato sinanga, e whaaleanga I stasi. Tai. E malo le talanoa I issues. Le tamau a inga. Le abortion le talanoa mai nei. Wana pawana na le mea lai fai le tamalo Donald Trump. Talanoa I le mea uli o Steno Kamala Harris. Talanoa I le mea sa whainga ruenga I le McDonald o a onga ma talavou. Talanoa I le leai o sana whanau o le whanau fai. E maua sau mea ai. E tau ngofi e le tau o lau rent, ma pa ua I pasene o le tupe tului o le mokesi ma le interest rate. E maua mai ni ngā ruenga. A efe mai Donald Trump. Ngā ruenga nei mo ngā ruenga mo tangata uli. This is a black job. What is a black job? What is a black job? Koe ki a mausa ngu I se mea kausa. Nisi job le anga whawena. But anyway, Talana Obama has called on all black men and women of America to support and vote for Kamala Harris to become the first ever female black woman in the history of the United States. It happened to him. And that's exactly my prediction in those times. Wa na yaile talal tamalo. Engelbert Stasio Femaila talal tamalo. There will be one time, and even Nostradamus predicted it, there will be one time in the 20th century that a black man will arise to become America's first ever black president, and it happened to Barack Obama. Nea lau to e watu malisi mea leo te whatu e nei. Lau tō silisile, au te le mana o e whaavevesi o tō loto I whale Amerika. I just want to help you out. Iau tō whai unga. Mau tō silisile I ai. O le kalesia Isu Keriso lau pa I o asunga tai. Whai tau miliona ma miliona on tangata. Tāpua I le kalesia. A walava uto, walava lena. Paula nei o le kalesia na whaia iai le whaamrianga. Le te le whai atu tu tau whaleanga na fo I whailo tau sao. Ioi. Tala noa iai President Kennedy. Tala noa fo iai President Ronald Reagan. Tala noa iai President Bush. Tala noa iai isi pelestene. Whafta iai le kalesia Isu Keriso lau pa ia sungatai.
Ilona sao ta ua le whaitau miliona o tama mateine o le kalesia. E fo I mai le misiona. To e fo I mai to e oe amo le whana. E whailesi misiona. O tangata o fita o le autau o le malo Amerika. E le ngata le fita o le lau ele the military and the army. O fita o le ngata I whale I le waa malunga o le sami the Navy SEALs. A o fita o le vātetea. The Navy SEAL, the Army and the military, and the Air Force. Ia le nā. Toi whābinu te tāle I tū la e fitu ngā Gagaifo I ma Faiva o le Port Kalambe le dei aso. Whāwhitai Samoa, pa mangalo se leo. A o ngā le lei, wha o ngā a le ai. Wha tā whea I nuu le ai nā. Ai, ia manuia tele le a whiawhinei. Tātou wheloa I le aso a tai ao. Tau alunga le pese masani. O oe ma. Ia. Manuia whai ngā malolonga. O si ngā tauranga ma whai ngā lotu. Ia matali ngā sua e maise. Ia malu tō whanga le pō ma le whai whanunga malu le aso a tai ao. O e mana tua maita, o tu mawita, I lo fatu. O ma ta te tala no ai. Momo sao se haso, tato e fiava ai.